my name the whole duty net. School fees. For to some mammy, na me can ya hear me when they catch it. Sompa 93.1. Catch the crowd and send me crummy, Agunaba. Oh, ya granny, but a granite tarot material, you have a symbol. Your crab is symbol nowadays. Nana, ya may be sad yen, I'm fan to some mammy. Miss Rimusua, and Pennyforce Miss Rimusua, my son. Oh, Asem, I am a slipper, Quano, or Drino, papa. Okay, now, Momaiti, na every day. If I saw your friend, Mr. Clement Asari, if I saw me as a free MTN Ghana, I work like. If I saw MTN, any employee, what? Oh, okay. Your flower, if I saw anybody, MTN, ongoing promotion, am I a customer? No. They are more made to MTN, no, I check. I'm on my tato credit, no one tire code. And MTN, yeah, bomb so. They have no money we need anything in flow and why. Oh, okay. Let me pass on an MTN baby one, you did some capla, Eddie for some card, no. The pass we MTN in how many years? 80 years. Let me pass I drew back the MTN credit. What? Yeah. I am with you. Now, MTN said that any doubt to credit one to send out to a quaku. Me talk credit, no, and I just still an papa ain't no. Washedana, Oko, Domboti, Druba, Ella, all my troopers, intino, government, no, ni ministers, no, Lampard and all the amount Oligon associate, you know, Yesha, and the Suman, and Obeba, Obanso, Uncle, Bedrusis here, and Boku on. Why, Yana? Say, Nakamana Okano. Oh, and ya same be a winner, as I'm always an amateur, say, and yet winning a banisa, and you know, Obeko, Nungua, Odunungua, Omba. Oba obekosa enchina yehwehwe mu na yehu se ebe paracetamol okwasi acha wo tia owo why okwasi acha wo tia wa debi wenye sana meche no enye sana okwasi acha wo tia wa wo why enye such that is so Sana kwaye Ojan ho sun wo se sa ya no. Wo ya nanse a mesumi yinti kuma. Yo. On so wan no papa on fa nyina fa ko. De ko bo hatew no de abesene kwa hatew sa. O hwa de ya na so wapini ho. Abusefo katachobe mamene guru sunaba. Bema kwabna yebo a asuama okasebo owa ha sa no mra samwa wa ha oba pele so wa ha oba pele ohina yire kuya yebo asuama Sompa 93.1 sisi wanya oba pele award no ya be no griti kama Bema kantankranka usu aduemi ono so owaha akwaye papa yaba be still bo na obo dwuma obia nka ne papa wuyi kramba mu abu oye dwuma rokola na ka hunu ba bi ode ne nam nanso still going stronger yete ofosuo fa so ade ne ko manso na yese opie wura no ba mponkuru sumsre no Wanam kwemu a oba katacha osuni na ene me baba akose katacha obema na ose ada na manka se
Bob Bemedin, or they say, and I can't say what Bob Bemedin. Now, so there be a hundred radio soon. Okay, I was therefore, yeah, but Enra, Obi requested, Bessian's story, Bino. Ababa wano na the boyfriend or co secondary school. No, by no befa another girl. And one sa girl no ya ocho letter na dan fufusu edi hu komo se girl bia wonya no o che sa girl no kura ya mansa no o che ya mansa no kura enti asem na mpia boy no call secondary school no and asem ni pie na ti no fa so and ocho letter say what they call didi ne boy na atem or they call year because oguna ni mu asepa at the same time and I don't know also search for application for teaching appointment na and I don't know what they says envelopes no no and they command boyfriend they could do education for an envelope no more or the BRC envelope all church you know now they command boyfriend what church Ghana education service and now they or they command a boy so what church no they command the boy and what church Ghana education no they call GS no and so what church the boy need to go actually and no couple so let me no nyina na ene ya kage ne be siw GS na 3.1 let the copy ye omote ano no director akra ka say omfansi ayi na boys no ayam na babontin na let the munsem and was dear love I hear all what and such and tofu so that your new girlfriend better than at me chia happy. Which part of your new girlfriend better than at me? The front or the back or the tin? The tin, ya the tin crow. Yeah, now all can. Dear love, I say if I take dressing too, I'm beautiful than her 10 times. And learning too of me too. Dear love, what you have done to me, God will eat my case for me. And if you come to business, then I'll show you my wives. Yours angry girl, Yamansa, Yamansa crowd who's spare. Yours angry girl, Yamansa, or Yamansa. Now, let it tennis ano. And now, business. Hey! Now, idea a hard, you know, mupa, ne say, all can say, and learning two of me too. Not just a Disney Corano, and Yadi again between the nation. Let away. Let away. So, God will eat my case for me. And if you come to business, then I'll show you my wives. Now, learning two of me to do Hunyanko because letter not any crowd. Okay, the front or the back, ready, the 10 cross there. Yeah, who had the crowd be seen there. Now, Ababa, no, Abaya, no, we get a P5. And a teacher, A.B. San said, "One be crab, the tree ding. Okra, young farmer, who was a teacher. Born in San and the teacher, yes, really. Oh, sorry, no, they are all born in San teacher now, friend. They are tell baby Kumuno. And our friends, hey, you. Also, I was a teacher party. Sad dance, no more year activities, we school, teachers, a crew for me. O teacher pa de ma hwe hu da bia nipa ba na pese ogu mani mu ase enti ma ko school do P5 crab mi hu crab de se mi hu an ka me ma me de me be school ba ye dey na je so person che school fees a me ma me no tue nyina mo tue atogu ane ka da bia me so dware nsuo nyina ba school ba ye dey ane sen ka school atade a me ma wo foto ato nyina ka ma mo atogu kwa enti ma bon no enti crab and me who treating. The teacher agent ho. Enti bonne ba na maya we teacher da bia simbia. Enti me who crab we treating dia. Na yesa na nka di say aduane kwa. Crab nya ne wo. Teacher say bra. Nya tia watini ti na mebo wo. Nda chara wa chere. Sompa 3.1. Ubetia tinintem. Na chara wa che no eno ho na mebo wo ti ne de se ne well obetimi ati
Crocodile no although about the winya asem na asema waka no ti na me do call remind no but it so na judges ni bitiri mo de no oh my ka blame Mmrantehene na nkaye ene na mafo mo pam ho asem George said the Canadian penny for judge say George wo pa wasem wo se wo be katwia na wo be kan brofo ka ukrum kasa na you are home Asem ti wo hu de akosi double brofo ana wo hu ni come on crocodile we say and the lion ono wa kan say and the lion tell about the double ni di no o say and the lion Ewana judge na gina hey ewana oduma na asore tetetetetem no fra no ntuma yi so ho na ma so mo pom 3.1 George yi wo po asem wo say oba katwia na brofo katwi na ho ntɔ we akwaya brofo sem sa double brofo come on crocodile we say and the lion that's why mo ma panyin ntra panyin Begina da kanu. The Baba call remind now what you why. Because we are more preoccupied court now mark one page answer. Okay, I was so for and you can say a near Duba could be a sabema in ye pa a war bar home and ne yasamba. Aha. Ahweye ewo berima ho oba tie ni ye papa na ene ye survey bi nipa 72 ene ene won hia 59 kire say emba ewo experience our relationship eche mema hwe oba na kete be nwa wo de wafa no wo be ye mmere papa Sompa 3.1 oba kete o Ajaba kokua. Hey. Hwe mo make asem we see. Private senior high bi e wo Kumase ha. Eja school run say what the story no bre me no say be di film school no. Nti o man use story no. Panyini bi year 76 years. Enu wurure mu akofa girl bi small girl of about 16 17 e wo school ho. Na da bi ode ne bense be fa no a o se ne wo fa ase ba no nti na yire wa kra o na wo siesie ne fie ho ma na ada 3.1 so okay fedia no pa bi ya papa ye approve him wo ko school ho mo headmaster wo hene ya se woni ye ni run office pa cha mo kwara na bag de aram be fa na se no fa me 80 million get na tete na 80 million o se papa ne se chire din wo pepe sini 80 million no pebi fifre na obaka na say papa odi ekofie ye hunu girl no ye be ma senior house mistress no ene na hia na ya kasa che no so this camera ba why see you mate okoy ade chi ye wante hwe ade chi ya na police station sororo ode asem no koy ena ombe fa again no se papa se wa fa 80 million but we a student in the found two cells into what chana brabetro statement ade ya get here first e compare obi man no chro ayi prescription and papers bi man no bi ane board ya oba wakoyi nyinsa to agu ehia wo chro ni nyina man na ojejeje receipt ahodo bi kekeka ho na ade achi okotwe statement okoya na ose papa no obefa ne nenyem na okan ya ose onkoyingu o man sika so wa ama no no ad ni sika koye girl yi ni receipt nyina agu commander yanim ntina ma on so fa 80 million so sa kama e ho na ofre papa no ose wo de ko papa no baaye no so man na on man ka say o mo agiska to police station o ba baje no so man asma ba de enye papa o on say girl no 16 years and over school Sompa so na nyin say waka chen so nko yin say no
okoyigu ya ho ka wo mpese otua osan a student nti we are guilty with 4 counts under age and wakofa no wa aiding and abet no wa jeje no so mara ko yinyin san agu we student was a disappointment no so say utua wa ntua anti papa so they are just say detain wa kakra onsana also ole mama ko sesa mantuma na e still be papa ya nya sa asem da woni mudru sia fifiri 3.1 papa ifra no ntuma na epa ofra no ntuma na epa na sese commander be ne ho e ko nya imanenka o se commander ne be ndai o se papa simiti ma boa pa je so de 40 million ba na me de bi ma o se kwara ni nyina ehunu me ye kura no mam so de be ko division a me kura makonya bebo me je se me tibi man kwara ni nyina ti papa me so ma ho nya ha o se na se mo ba mani pa de me akwa na se me am kokko fabra Sompa o se me check book 3.1 o se da bi we nya check bi kokko fa sika bra na ma police ni ketwa ba akotena mu hwi kwa papa bia keka bo ano 40 million oba na de bese papa nansa so ke kofie na bompa ye de se eho ante de a nti me za kwa hwi wo te bom empa ye wo wi asinyi obehim sia ga na de atin ya no fara daka ko won tena wona nkofa gange fo mayire ni nkunu okodu kuro mu amasku hobio Sompa enti 3.1 onu obadili akwa na kete se du si wure mu kwaje prescription forms ne receipts ne ne ma no wa proof beyond okay ahweye stealing okay you feel say papa no so what I friends akurani do enya okay any sanenka am Robertson ka abu mu nyina dua wona wa agro de hu ene wo panyin ko di 3.1 agro de hu no so wa wisu akwada no wa ma ne sika na wodi mi se wa fadi na akwada na adre ne sa me the essence e wo ne se sa woni akwada keto bi dile wo pratwi mu a you very very careful but what ubetimi atie kwa hem onse mema ni bi baba enum ana we na beto nkola no so nya che ye ka ne senti ona nje sese kofa obi sika me da wase abusafo mama yenko ahweye ewo mema ho oba ya wutie me se bema ba won nche na wota ahwe the time mutie ne ye pa kakra bi no ahwe the time kakra bi no ahwe the time kakra bi no ahwe the time owo ye and our serious girlfriend bi hweni ye pa and me bono tat sa be ma no ba won chei na ebiri bia wodum no fon so a hweni ye because call bi be ba ontime peke sa onya call na be ma no ontime nkasa no woje ho yo okay mate yo be ma be the girlfriend the catch and say I love you na yere so te ho no say yes I know Sompa 3.1 Siambai can be I heard say yes I know want to men can be call na ba no you yo mate okay oba hweniye okode dem no oba ho ade bi wo ho no mo a man kase me wo fa se bi me sister bi obesua de pam na wa ntimi ansua na be jan ha bra bia hweniye pa say omakwa ma no hontem just a late pa oba hweniye pa just che na aya hweye wo one be man video call so ho one be man video call aya hweniye pa say be man so mpese na wofo be hu wo say be man so mpese na wofo be hu wo make it look well hey adro say okoda be man ho no nyane won tempia
make it look well. Sompa I didn't say cry. No one was a secretary go. That's what the man. Oh, quite the edge, but no, not who could you are. Are they? No, now, oh, good man, oh, my henny. Yeah, do what? Hey, sir, Bemano, oh, thou quite no, this come out when ye. Bemme bia, so one first come out them, oh, thou quite here. And now what's I can want, no, therefore, I take the negative. When you crook or your bembe crook, papa. Sir, Bemano per se, would there be one of them one? When ye pa. Bemano per se, would be beer, but carry them. A man we was strategy be. At I on the hair by and then one of the best alcohol. Chance now what they a mugu mobile or plate, you know. Yeah, on fanko or bad nest about the from the bar. And do but when you know, was me and Sabi Drono, not just the near matter gem demo, a scatter demo, and the Dako or Bano Bedana or Soriaco Manasana, Unyanko, na was Michi. See me until the top parablem, the court, my brother. I said, Baba, oh, what to be. Bidia kura okoto atem ho fo huru okoto bidie abeso kropoto hu papa no wa yaduane kama waka enti se be man wo pese obi bia beka ho a make look well okay medical ka se okodare che na odisike ma wo na wo de ma kwa so a and so enye ka no tuo no a no de ama untime nka hwe finally the tosu du ba ko no se o se ne mpanada da kire wa onim sa de ne ye onim ye papa be ma bia wo ba woni design no o se ne mpanada da a kire wo ogu na nimu ase kire wa ka hunu se onim ye ha wo de be ye o da bi Kai Asem Bema na no ya oba make it look well beto ho ato ma me nyina ho na fe usu manu asi ni Asem tintin bi aka ne okay ba ku bi abehwim research bi a ye no anko an pie nti ma fa nka we ho oba bema bia o hwe oba no onhwe ma bema bia o hwe oba no onhwe ma bema bia wo wotema ema oba no na wo bema bia wotema ma no ne ba kom de no a na ne yam esisi no bema ne tema ma oba bema bi wo ho ne yere konkora no a on ne mpena ko a ne ba wo boa ka sa ko ye no fe film so ko do ha ma mesene o bodam ba Jessica ha ho ane binum titi mu ya asem dewa asemaba Sompa 93 abusa fo na futus me de ma mo no ya wie ye ko phone lines no so 10 Pajo. Oh, sa. Kata jamenti amon, so be a bit makami. Say I'm right can be. Can be. And that bring this sense. No be a can be. Kata chow that's it. What's some be a de be a okase say o de mini yire ko mapa. Unya bintam. Ya unya bintam. Na chirasem. Mema ni muntie ni yipa. Asemuri ane katachaw de aba. Aya de sua kese. E de pa na enwanwa se wo yire. Enimra bia mu mi hu me ba wiase mi hu se. Emra bi bo ho se wo yire. Na okofa mpena se etwa oti. Mi hu sa. Dangerous ya be ma be ye. Ne se okope oba. Sa. No wo yire no ba kase mi ne. Sa. The most dangerous thing.
enkwasi asem abema beye pa ines menka oh mesrawo achira sem ah ada chawon se obema bia no se ofo ba na oka cha oba se mene yire oba bia nso pese de mata pepa ne se oba beba wo dem wo be hu odabrem odem the way sitie na oda konwam na okuta remote oba abaya na American asem no wa send ne picture beto me so oh okay that mean me fan to screen enti de pese kan se e mema na omoye saade no se okwa kope oba na oyiri wo fi obi mbuku atimi di omoyire no matem kyen oba na okope no ayen kwasi asem ende ntwa yo na no so ne ade e koso because when him say many be so energy hopa oh yeah so sopa se sopa yonko baate no ai because on him say wanya yo because on ya so that on him say on the wa ne wa benya gold in the end day yo but yanka hu say Mmrantehene say oba bia obetimi atwa ne ba amene ne papa la beda no sa oba no onim la atwa eti be ma bi obaba wakwam hwe man bebre nso pe ko mpra ho so na say obi ahu anka say dabi woni wahu obi asem ahu obi ah obi de wahu nipa bi abo spy bata baby ho ko 3.1 enti raho ne o amafo raho ti de pese kan nyina ne tietie mu ne say one oba be man so a katachew na no ya anu de ha adwen na mani bi kran so pese ya yetimu e mani bi pese se wo be se de pe no kan kura kire no good se wo yire so be pe wo be pe wo isi ade aban emum se wo twa ne ntro pa de katachew yi ma 100 gina ho emu be 90% pesa ntro no yeah se mi ne yire because nim se de odi aya o pesa odi be bitin no sa na dachi bia no wo de be ye no oba wo de ni siesu mu siesie da ma be wuo da papa be wuo asem beba abete atese mo waka asem no awura de nyago ya oh pa kata chao wade ya no anu aka no sebe mo sebe papa wuo na sa didi e pese ya kan nyina ne se nanyo de pese ya kan nyina ne se ye besre okope oba se wo ko se wo bi a kire no out emema ye pesa de no me da se ye pepa katacha de okika ye nyina na I love you yo YouTube na ade bia nde dom jokes but the serious things pa wo mu ade mu pa ye oba be ma na no ya be ma bi ko na be ma bi to sa be na yire ho a wo be ka se empa so eno ma ye nyina no epie na first na wo ka se be say pictures be ma bi agimi ono abeka to se be mpe ne de aba me pese me wa bruchire wo me pese me hu titwa ho picture eno na zi reni ba ma bi wa wagimi woni nya trouble kakra bi na say station bi na meeting eno sa ba ma no so oba na ja no oja no oba no refi say woni ne naked picture oja na she ni ntino no the naked picture dai ababontin the phone no minimu papa na say o bi video with me sa record oh yeah sekasa no kasa ne ade akosu adano ha o kunturo ho o yesi o mutaye sa pa so nti e besre se sa no ma no se wo kope oba na bema nti na de bia na e kase use box bema bi wo ho no ma wo be se o pa e ma bebre mpe kasa bebre obetima kasa sa ukoshi obo intelligent on pe wo da okay na bema bi kaka so e manager wana dwuma se wo ton no kem men kasa no ya bad deal te o pie kan mu a o mana de hye so o jere na se bodwente wo na se hye e kire ho no mu a Asem Mpe Nipa o mana de hye me fro kai ya so to wadru wasi bo hunu se nro kura na ade ba okay so for yanko Katacho, the word I love you no Asem who say ayira every our we Asem who say ayira every our we say moment men can love you say ayira no but some catch there o monpnafo say there o say no watana no ho asem ni he kan but empra no e ko nanim kura still I love you ni timi ko ba ayira na nkasa ni tifi no
me hu se ntimi nkoso saa so be fro yire na be kan say I love you na say na no me kan se mi wa ha na aja bi ntimi mpese me si so bi o say be ma no ba ware a 10 years am munya 10 years a ne ma na mo ye no first ya no mo ntimi nto aso nya ne sai I can't say me my how be brave by my 93.1 how be brave and enko ba ma sitre anti kada so no no say no no ye ono otimi ka now na your host o da bi say kasa sofu kasa we me wo ntan kam so me ntan kasa na woni na TV na na me kan against you wasem na akofa ba na mbusa se de wo ka no won so se wo se me man tanka sa enjo me se me ka se yina wo bi ase ya yira wo kata cho akoye se ye no asema na wo kan ya won se ye me ma no ya na yazano enkwa chiri se de wo ka no be ma azano nsheda enye trek sekese se wudwa wonum kire oba me ye wusi ya na se ebia me ne yire no enni busumi mienu miensa won se na wa fa akiri on se mani ya kire be ma ntem sanete na oba de otimi ekọ akiri pa orobetima down ayi number no aye niema bi a wan hwe ni ya because oba na ode no ho ma ho no ono no obetima ka che se enfre me en mini good mood so what my catching boyfriend but also ntimi nka nche o girlfriend ana wo yire ontie ye mama no ye twatro na enko akiri enche na no na ye yi atum na ye na ewusu se girigirigirigiri oh nana abrantie bi na o friend girlfriend so omra eti oba na another girlfriend so friend no bana no your friend crash oh so for casa yes eti oba ye na je say oba ni sick free came go bedu junction so pe no friend that man say I can we are saying ana yo you know amurka bi chere on pacho ya mi fi da roma yo no kre ajefo makasa on kasa ba obo de chere na oh eti na no sick free junction so no friend say na what to aduane na ehe na wo no so me kura obisa be ma no so the car free we na we so aye first that be show to we ne be show sare ke so oye bi enyi and again na wa be si junction so friends na ma be do junction na we what to aduane na bra me to aduane so si ya no madam for kwa me abai senti etuka and was oh when mama nko fi o si de la yire shit mama nko fi o si de what de nko fi wo de sa ko na me yankasa mefro no zikata cheka de kwachira me oboa ya bo crash no we ni kan ye de kana me timi ho ase ba to ka chem se bo crash me ko ba bi e wada fon na dum oh ye me man experience no ebi ni mo obidi e but dodo na ni mo se de o kan se bo no eti wo bibi kito na achew so ho na me che no eti be ma bi ekofa mpra ana se bi a wo ge bi ana obese wo wale na odwa nanum wa ne nwemu no akwase fom a odi atu nsuo edani se ya enche na mikota dondon no to ye hu bibi enyeyi tinana memma enim dwa no enko akiri memma ni tricks kese sa emana one trick kese emma de omo experience ba me da wase oba pele Kada chao. And I met Wadaroma. Wasum. Amasum. Na on some da mema munti na masum. Ayo. Na na mentiasi ase nra se wunya dajia kakran bro. E mane dia so na se. E dru mane dia so na dia wa shada bone tatam. Eno ami ana me ye. Eno ana me got time. Eno ana and time ni ni animu ma time no awe. I'm sorry. Yo ba me dia me kakra. Say me repeat tina kura me repeat wa
Yo, and I just watching. I was a man be testing me. Monty, I see. We are testing. And I'm not sure. The child. Can I try and teach for home? Wait, yes, Sompa 93.1 FM. No more share Facebook. Sompa 93.1 FM. Wow. And a YouTube Sompa TV. Ya chacha will be a damwasa bribiano. Mo share na mutie yena. And now some more would diabe. A man, yes, say that was say. Miniano maybe a testament say and can't say that was na near many beauties or what. Walk in no or more femwa bapana. Almost say and can't say. And someone walking in our toma kumaso. Na bakua anasem yenu bia wo mo de wo mo ahye no so pa bibia on ba fi wo mani ene wo masomatie no mo ahwe ne ye no ene emema fon asem a wo kan ye kada cha mema ne bi wo kura mpa mo se fon no mu num no na emama de bi wo soro ye friend flight mode no what they to why ene obefre cannot be rich and no en kan cho se pa ene obeka cho se ya switch no ofe wo ho na no ekeka kan bluff almost say mema dodo na wo ho a wo ho say bia wa ba ne nchen no wo obi foforo wo ni ntiru ba wo say wo de ne phone na to flight mode ko ba o hwe ni mu a na wabutu no ba ko ba na wo de ne nsem mia nchen wo no baten no na je say enrenge kura biem enti eto so say oh boys kola mo ha dwe die ni a obi san say boys ba o say nya me nkola no da bia sikasem aka cho say tobo ase nya me ya do mo cha me ko bank akoyiska mo so ha na mo ha me enwumre we say anasa na dwome de na makoyiska o bank eno no de akulu no na yes wo de auto flight mode enti man se me ma dodo na no wo mo yes a wo mo hu so ne waseti so bia mu de wo mo etie ne ye no mo so afem aba fenso no fu na sem kro ya no ene video call ya wo boss yi ye wo bibi ene abefo kwan ya phone omodi afefa so na ekwa akire pa ye wo bibi wo ho a your friend says screen recording wonu obi video call no enipa no betimi amia sa screen recording ho de amo ye na etwagu wo mo phone screen ni so nyina no na no so record wo akire wo wi ono betimi abo etie sound no kasa ni nyina clear wa abla bibia entechema wo munte no so wone wunya asem na asa wutimi jano mpofri mu bi na se hye no a be ma bitimi ka cho se wo me de wadeja emfonya na asa pa wan betudwa and there is akoda ne blackmailing no screen recording na be mu ache o kata cho phone sa papa ne de na obate ne no first pan na I say wunni sika mu odu a wuntimi nto sa phones ne ma ne no get bi will lake road and say 8 and Get be Lake Road, and almost say a ace. Now, my mom not up, and we are not could be so we say a year nache. Such as a what if you want to say, no, when you a year nache. Yeah, that's it. Okay. That you already buy at na first and I said phones are ne board deno, and I know we are good so net. Sa what phone 500 Ghana cedis 600 cedis crampo na sa de ni bi wo so phone small na no eya na bi wo so screen recording enti se wo bi enya wa na se wo pe wadi ubone a e bi kura no wo mpe wusika opese ogu anim ase keke e mema na de hye wo mo pa wo mutimi ya sa de no afa ba wo se wade gya da abonte no na ka ho bi ene suicide ahodo na obi akofa ahoma de ahye ne kwadan a na daja da abonte ye hu police for ma bi a be afifie mienu nie police ni be bi saa ekwoto odwa say bi okra pa unfortunately oba hu se be ma na bia won hye da kola wo send video akomo obi won say ne sa akobọ sa video no so ana say bi mpo na ne phone asend ni refi ne ho wo de akoma phone repair bi oba hu so no so ko went no ade omo de odo fo koma wo ma bibia wo so bi opeso omo hu ba omo nka nkyerɛw eno ani so omo so atam nti no wo pe wo sa oba na di ubone ana so betimi de akɔkyerɛ na danfo bi true sa danfo no betimi de mfonya na sɛ wapa wa na ya de gade no akɔ abontinti no yes le ma no you ho ma menhwa oto ma menhwa wa ha mu no obi abie na ha mu ni ade akyerɛkyerɛ me ma no mesraw be ma no so onya bla ma na get closer to you money ni hia de ma de opeso de kyerɛ ni bia no na wo de akyɛ na emom ye tumofo kɛtɛkyɛ be ma say so be gina phone so aye video call de wa de gyamu ene wo nufo ho se bi mo fa nkyɛ me akyerɛkyerɛ me be ma bia na sɛ me ma de wan hwe ya da akyɛ no wo de won sa be hwe wo hwe kura pa akonfo ena abɛkɔ akɔhye nti yesra mu ntie kɛtɛkyɛ wasɛm na afei so mo nhya no so na dem di twa to no ene sɛ nen so no kɛtɛkyɛ mo ka sɛ bo se me de me ne yire kɔ
mapa unya bintem na chira sem ya na dose na nya no nko a kada cho a osu se time na ekonsome de twa to ba ko so e ka ho ne se na mema no so no mini ba o de ko mapa unya bintem ena ya made to de fa cha me ena ya made kata cho de no de shem mema bi wo mam yenu miensa ba wo se wo pe wo ba bi nti no otimi ka se mini ba kura na asa me wo baba akope mienu no wa twa agu ya na rehu obebi wo ho awani mu oba wo se wagye adi na ekire no afa kura pa bi wo ho no mu ense nya ba afa na oba na ne na ya nti oba ne kohu ekire se be ma ne kura se wo twa afa ekire wo masi na se no wo ba no wan kan kire na eno so na de awalija ye ba awalija ye dodo na no o se o eno ase e kan wan kan de nti na ma men kan me de wadaroma enti me ma de ye hu wo me ma wa keteche wo boso a so mi de BP so no enti me ma no a mo wa ma mo kope oba e ma ye japade daache be ketecho be ma kan sembi o se na nanom sese be ma hwe aso so abusuam sole na se wan sole ya wo so ne dua no e de ne ma no na se wo ma ye ye omogya no wo benti so obeto wo mo atwene ana so do mbe bata ba bi dua bi ati wo do mbe hinta no akwa akwase wo ba ne pede adaache no wan kasa no kwakura bom e beba mu di ama wo yiyo mu ne be kire se na wo te ho kwa na wo ni ba omono makan wie na nampa cho me disi da wase won me twa do kana asema me kan abrefo no ana be hunu wo de so ma no twa do kana ni me wie a na wo de aboto koko na man be na kura ani musa ofen na o twa do kana wo ho no de bomu a ne ba wonya 3 years so nkokora bom abla bo na be ye we yi ayo awusafo mo ma ye kwa homa no so kukure na yankofa afrefo no hello yeah Ipacho Sompa simi wani Ipacho Obaya ni you oh Obaya Obaya ho ye Yango pa adumo 93.1 o bibi katia mema na so ya gum kakra wate Mmrantehene wa Jane omono enso mo kenyi na ya dia mema moye so adwene fie ho mo mama yes nya mo yes na mo no sunye mo no oba no fi so wa fa ba ko a hwehwere ne mo bra nya mi be fira so wa sa ko fa from ena ayo ai wo bua kwa na wo ye no fa IBM ya za etinema no munyu no pre e mama oso boada ayaza kwada so me commandant fu bin say no de yo ne owi na yire se ho akire wo bua ngano pre medase yo I don't know, I can't do Ojo so yanko ofofo abaso hello good evening manager go na sama okay the same in the very into kana no wanda on so ba se ne kan to on kiti e ko jari afon kutano e ti afon kutano ni na hu on oba so da wakano kola no baby let me see you it has no can be the same number or guidance or limit pa wasi be man on fa phone to hokura mema je fi phone to hokura so ehun hello Good evening. Mmrantehene That's a pass of Putuan. Wani Sompa 93.1 Akir Mamuru Katafia Yankwai Amen. Putuan and Kazan dog. also Miss Reo and Barrel should be a wicked cow. Barrel be a wicked cow. And there was a Venus so young Munumka. Oba bia the wicked. Oba wa wu anaso ote ase. Da yo say. Wa na wa wu anaso oho. Oh, What they say? Da yo say.
What they say oba no di wicked no what they say. Zekia. Huh? Zekia. Afia. Zekia. Ah, yo. Na one ne kwafa mpana na. Ubi bi kodim. Ade ya. Wadi zikapa. Sompa 93.1. Ade ni pe mobo. Na, be se wan kan kire obi a. Dai. Asa ho. Sabe na wo yira na. Bagida ni wale kura. Ayo. Me da se fa so ho wate. Nyame asem. Hello. Bajo, Mmrantehene. Aye. Bajo, the Catholic Jamesi. Asem wo kan ye frɛ Kwame Boachi. Asem wo kan makai masendi. Ye. Atrese na ya asem pa meni madam fubi. Ɛna ɔkɔfa ɔbaa bi. Ɛna ɔyere tukwa akokofodua. Eti sɛ ɔbaa ne ba na ɔgya ne chance bi wɔ hɔ. Ɔbaa na ɔgya ne chance bi wɔ hɔ. Saa tidani ye ni ɔhɔ ya ra kofodua ni trɔre. Wa de be man ye pass no kaka ni meri nyira de se pass. So you can say mpana se no. Deja akola wo de ne ba ye no se wa dwen so no ra pana se yi enafo. Oba ne ko de nafo sha afi. Ya injense ni ntawo ne bag ne sisi afi. They say obey twitwa ni meri nyina kotugui. Lebe market tie pa na mo champo mu pen ye ma no ye diako pen ma se bi akoto bi abese oba na nan asem ye ye ho tere ye pa ti wa se ma wo kan die e asem a wo se me ma iri pi ho fo pa Wadamfo na ba sa no wo wu ana so ote ase oba mo ti ase wadamfo no waka ba bi wadamfo no ti ase ayo ba to ti ase o hwe ho yi What Brahma is here. That was it. I send you a family man to your friend. You best hear the best yes, Medasi Pa. Hello. Udanana 88. Ujina Honswa 88. Ujina Hokimuswa 88. Papa Bakasunjanko. And come on, so ye Sudimu. Your banner, your gas over Papa Nana. What about you? Papa. Ke adu. Papa. Hey. I've been chatting for. Na a camera say you ready. Yeah, a town your door so. If they say a member secret in and one daughter and one white. Yeah, you may go the other. Yeah, pue. That is here now. All the year member in now 20. As is your mom would do see a Mubutu or Mofun where you were 20. Hey, we don't do fear no Mubutu or Mofun. That they may have better cry. Sir, can you do Papa. Sir, warrior, a fan praka hono. Nya me anim ka sa ba kura ma bonus kakra edini so de me bi no ka no edini pa no mo de because yes we are late all the time why you fast to make you yes we are a fire service driver no be how we are late Nana it's you. Mom, we are going to see you some question. Me busa na that question. I want na see what we are going to the question we buy you some. Some be kura me nya sem fie. E di me busa why because the what you have been in chicken. Na wa for mo kakra na. Okay. Aja metie free. Some back and forth.
Omo kan Sempa no. That's it. If you are there for just when you papa. That's it. Yeah, tell me PSA akoso ajewa mama or the same book. Ajewa akode okode ya tia no mama. Ah, what's about mono ba omo ayi asoba ira pese mreme. Papa said no asoba ira pese mreme. Ah, ba mono ba mono krasa land ye. Ah, no, no. Was anduru okra yi. Bedanase. Okay. Yam for frefo twato according to PK. Hello. Hello, Mante. Yeah. Mante, what you Asem Mpe? Asem Mpe Dabi. Asem so anyaba. 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 3.1. Mante. Aha. This was could be na the windy match here was the family. Mante. Could you know me so film so no be here. Obisa ho. We be doing so there come in here. Mante ndai the ho. Father and you. You know, so I did no sober. No, it's been our friend and I'm not going to be a mask when you should about the same. Because I just not into 3.1. I'm not many of the Aswa. Naga, Miss May begin. Next week, I have a paper. Oh, yeah, no baby. So, I told my company and still be married. Yeah. Okay. Meda wase pa mama. Mama yentoa so na yenko computer so adwadi mra. Yakoba de wo baranya betrase. Yako TV da. Sompa 3.1. Ya ne program me gidi so ebroni ba. Okay. Mama yenko TV so I computer so adwadi mra. 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a oto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa e na kuma senso ahia wudru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I would describe them? The taste, they like, Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in clinic na no. Na wono dey no dey adwuma. Hey, oba, what umra? Say your friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no dey bibidro sane ya de na. Roni ne hoto no. Was oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwo ho ne nipa bu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he ba clinic a. Ene ma kwani mu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say boromra
ne Dr. Wonder no abiri bia wo ye research osua de entinim die mu no wo kɔ nanim da bia etore bi one na adwuma efo ni nyina kɔ bobri forest kɔ kyerɛ wo adwuma nani so sɛ yade bia ni hɔ ya Dr. Mensa osuro no na hwɛ so de bibiduro asabro di fita yade ma na bɔ ne semama no so yare na wudu Dr. Mensa bɔ ma na Dr. Wonder hɔ a wo hawo nyina to atwa sɛ me kasa me bobɔ yade ahoro di maako ade bɛkye sɛ wote nkasa o yare a kɔ Dr. Mensa Herbal Clinic yo de bibiduro ye ne de ebinom ntiase besi ndɛ o kotwi one gris de point di hwani mu anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson number sabe free ni 0271 173 551 wey WhatsApp ana 0245 958 768 ye chat wey 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a okay baka de kuma sigim Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja yeah abusafo ena tinga ebayire tinga nde ha asia hwemum asem Dr. Mensa ya da wase ewo ayara sanwanwa so obode ma amanfo no kwasem nie fa babia ya de no wose die hu na mepewu die hu de ano odin de akina sanansia na ba de ane ba ti case kura wose de akina kama awosem no de odi akina wose opede atete watepa no kure na no se tutu be ma ba ha na no kwasem ni se kase ye de nipa koto hospital wo South Africa asad na beto kolebu a na chese enye Martin song nyasem keto akura bomodana na kokotwi one Guinness de pone ne di hwani mu fa yade complain bia komara obi bu asom de a baka to se fa course on run about ho police station won na koyi case na yade nko ade a fa ko ye complain ma Dr. Mensa o ye yade complain e de ma so run about prison for no ezihwe what the ma Dr. Mensa na better say yes draw ho na dupa ho enkran kasoa kofredua takra le takwa sunwa sehwedwuna se dunko no fe na goso sa me nyina ubenya Dr. Mensa Dr. Wonder number is 0245 958 768 0245 958 768 de ka ho na fe maame a watrase ni di amane no I odi for Samuel ewom sa adifudwuma no ebi ya no hwanyan ebi ya no ngononganade na odifo Samuel de no kwasem ni onipa se woye biribi no obo modena adanse a ewo ho no ne de ka wo adanse kai adanse bi wo kura obi bedi a kane na meka ase bi a we de bese jama live wom me kura me sa trisi kokurum ko ye inquiries hu sa dance trodo na ebedi emom wose ade bi a bible cassette na Quran cassette no sa wo bepa ho empaibo woni kyanya onye da onye ose onti asori bia no onti asori so da onu usia no watie problem na ono aboso mpaye eno ano no na obon se jawu papa ose onti asori no onti ase onti asori onton oyiri bia onye sikaduro o maloto numbers
double money wonye omo ma be yi ense wono ma mentem enema bebria ense se odasani ye na onye na emum de onyakopo twedu ampoma kwan se womo amani pa no wonne ne ho no eye eka disappointment promise and fail animguasie bi ya ben wo pa ya de kwankro bi how ye komu no ano honhum ya de koto sem bi ejejew anase obi no beda wo honhum mu a akwantu sam wa ya o bompa ye ma akwa bi ne nsaka abisa na fe nu wusu wose na wonim se ne nsabeka aware sem ne adwuma sem adwadie wonkoa woto ento ebeto so a ne afiri na ye ka ne ye twon samanku bomodra na ko odifo Samuel ho ewo Ajaba family house Asam wo be mensia traffic light no so no ba bia Rakel be ne da kesiesie ho omo eye health insurance wase no efi eto so no Ajaba family house ho mantem ho ba bia obisa se ahene na odifo Samuel na krofo isia no a ye be kire number no ye 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and now 0578 40 55 19 0578 40 55 19. Okay. Abranti was some hena no mara be kontem na ma record ho no na aka before. Yara mas abusuafo ente de bia na baba obi de na se bedai ha ene sani a wokoware be me bi ne be ma no woko Buddhism nyame oringe no na Abranti ne ware ye no no kwasim ni otintim mera bi ma no ana no wode se wo obey mempese obeto nyame nyom e wo fia mempese obebie read TV na sofo bi da so mempese mehunu babru wo fia ha eniema bibiri ya chese mra chew pa no ise ma no nenso wo wa no o ka che ne se ajame ye Kristo ni o ma soronko oso o me de nyamsom kra na me mfa how freedom of worship enti awade no an ye ware na nyamsom no de me mfa how kra na one be me ware wie ye no ensem obe no ba ansa na be me be ware no na obe sese be ma one na wo ye no na wo yire enti ohunu ye na nye na kono se one ne be to awade no so ena awade no gu ye be me so obehwe no ba Abranti de ngam 3.1 na se ne ho nyefe ena wati sei ena nyesem fa ha entokwa mu ntokwa kiri enam so ama awade sisi apasesa se ngui kura apasesa na ababa we ba ya wo kana sem na wota abo Abranti na ne maame din anyway wa moni di mbone de na wota abo di se maame kura na wododo no se ye wo bi ba na wo haw bebiri ya wo be hie Abranti no also o defending ho an so ye de asutie ne ye de ani fam enne Abranti ne maame waba Abranti no muhun se na wo ye kokokoko te se burini no se anyase bia wa dware asra semene bia na enku bi ne maame so ye burini ba pa like mother like son like father like son maame ya bai na yese ma ne nka asemo a ewonu mu a na sabia nya do ye bu na nibitia nti ba panyine ye mo akwa ya jawofa atesai Yesu adome ye yo mpacho de sai mpacho ye frame me maame nyameche eno nyameche nyame ache de ufi ne maame mpacho mi fi dache yo ada no wasi ne obana 7 no program me pacho wutie bi mpacho na madana me bani ringi mi wakra na okache me se ababa wane di asem no aba na mehwe ya na msi o na mehwe TV there but
mani kumuti madanti me hwe ti me so na chese mo wie almost na mo wie program na me te hom popo kakra yo wana roma waba Asem Mpe na woka oh masam ni se entokwa no mu no ensem pie o na ne kura ne besi mi bana no ka chem ni se ono anya me ne maame ne me na onhwe me biom nti okọ mentini nka biom na me bana me wo no wo da na me de me hwehwe na me bi kasa me bana no na nya ne maame ne me oh nya me ni panim enya me nwanwa sa me bana kasa kire me if you say ensem pi ya me kasa me kan ene yen sorry mfi ha yen sorry kra barely 42 years ni ena me wo ye sabe mpratwe mu na me de wo ye be ma ne pese o ware me na so na mabusua mu nye okope aware ni begu enti mi ami advice me ho se mewo na me wu wi a na nie me nyina toto yie ma me de a mema na ko ware me antoto yie nso amedi mi suja because me busua me fi mu no amani hu ami hu wo mu no me ni me nyankopon ko a eninim enti Sompa 93.1 ni se yenu mu no me ni papa no enya ntokwa ena me se okay onyi ni sanfi mi nyi sen ho kura nti mi ana me hwe me ho a sata na me head ma wo GNTC Ghana House na dese by say mi ame wo na da me kwa wo ye no Asem Mpe wo hospital ho mi wuwie pe no omo yi akwara ne kire mi se ma wo mail na msi ha mi da o mase no mo de ne koi nti be ese 10 minutes no mo samba no be ga jam say wow president congratulations na fe mi nwa pa say eh den president no mo de akwara ne be say na we ba no abechi mi we ba no abechi mi tell me ni se ma wo ba nwa so bi nti enu akire no mi fa me ba ko fie nti na mi si ni form kra o mi ba yi o sua na wiare a wo mpaso mi fa ni si fam my brain ho sa single mother me wo no from one day up to now let's say up to now na me ye single mother be say 15 years Sompa 93.1 ni papa no hwehwe meti kwan na etese obefa ne ba ne koe no ni papa ne kotran kakra na emusam no doso oni ni papa no wo hwa na okotwe exams exams ni wieye no mi de minim ni esi mi wo hwa na ebebo mama ne ese wanom poison akoda mental hospital timi fa chire na me call mental hospital ho na me ko hwe no na emunsam doso na me dimi se nyina amanya koponti no na me kasa bebre a ebe se me twa onyankopon mre nsanten hu nkontompo efi se sohwe wo wiase nyinti asohwe be nipa so de obi anim enti wote ne papa no hwa kakra na ne papa de ne bre me se o metra me ho kakra chobetra me ho kakra ne papa ma misika se me fa enhwe no fast kanu niko kaya osi enye media na ne papa dia no dia ma me se me fa nhwe na me se ne sa na tie dia on fa sika no ene ne niema no nko ana osisai eno koye mehuna be se 2 years 3 years after oba na obebo mama ne se oni oba bi akofa yafunu na me se okay ankofa oba na mra no kofa ne ba na eja kakra ni makakra me wo me de man oba ne de ko wo ye oni oba ne wo hwa na ntokwa ba ontem no ni oba ni jae no sai kunya oba foforo ena oware no eno so sa ntokwa sa na tese me fan se ma miensa oni o ma wo mem nipa 9 ba ko ne wo mienu ba ko so ne wo ba ko so ne wo ba ko na ono ni suban no tese nya dia ohwe me papa bia na me na me ye madwuma me tonton me niam kakra na dia me de hwe me ho na
by say because and then my mammy wo and crying na me yare nti me kra ne papa no se me fi kronum na maba me krom wo asamankese nti betra asamankese anche bia no so ba asamankese krom ho ebeto me Sompa 3.1 na obaye no kese wanya reasons bia nti ode baye e hon so obaye po onhwe me obefa sister bi no ne wo ye na ni tie twema ne se onya ni obenya nyina wo me hu wieye no na o ma ne bag so sra na o san tu kwan ni oba foforo fi kronum etu kwan kotena nkan di be se 4 years na maintain nka enti media busa na one day ke na one ne wo asamankese no ka kire me se ni phone number on nten na me se ne ma ko di me ye na me ringi na o se me mra na me kwa akra me ko hu ba bia o mote na nya dia na ohwe me papa bia ide wo mu a me fan se ni tie twema ne se mi sister Penny wo jache ena ye bo mama ne onu mpo no frɛ me won kan ka kyem se yes mi sister Penny no ewu ntimi mi ko jache na msio na me koye no bae obae na tese ye ni nyina wie ni ade ni yesi gina se o ese metena jache because asamankese mpanimfo ni nyina ewu ho pani bia ni ho nti Sompa 3.1 ntimi wo ho aya no abre miska kakra aya na abre miska last year no mu the same time ni almost 1 year ni oja misika ma say from April akopem July no mre me kapreda me ring well dum ni form just me ring ni baby me de mo bia so ring ya on fa te wo hwa no no aba July no ti July no ba na bisa no wanya tangible reason bia an kan kire me then you kan ya ne say na bibi ha no ntina mama ti oba be so mo no hwe me kakra because hospitals ni ade ewu mwana osan bae osan ko oba July ni mu wan ko biem na osi oba be ye interviews bi ewo Kumase na msi okay nti osore anu epie so okoye ni interview so anu epie so okoye nti enu mwana Mrs. Tabako eka se ono nam ho no enyi nti yes so ware Sompa 3.1 obepe obama no na mi po mi ka se o we nipa we o ye Buddhist o mu man ko ware ni Buddhist ni o na nasam de ye fa nko buku mu mi ye Buddhist enti mi de mi srohwe ensem bebre no keka enti aya na tese ba se oni ababa wa ne be ware oni ababa wa no ware ye na de bia me di om ntem asema de bia me di om ntem asema na te se me be asema nye de de ya na maso mu na matu onfo ya na maso mu na matu onfo na omkuma ton yem no omko enti dako mi wo ho na orengi mi no kacha me se oni sister na ku enti onu de oko nkran na okofie wura no akwa gini sika na odi akọ na me si na baba no ko fa no o dan dem o baby te na ye dan na afa de wo kwa wo pese wo di fie wo kokọ di sika wo fie wura hoi no se ababa wa na imu no oyiye no kan enum na me si da bi asema wo di nanye obi ba usori awu titi ni sa mi de mi pasem na me ne kan ko si ha o ka je mi se ono oye bibi a me ba ke no na baba wa na me ba ke ni tinye ne ma me ni mi biem ti okọ mi hu ni biem na me ba na wu dadada na me hwehwe me ba ti kwa na me ka se me ba ne na on de nye ne ma me ne me na mi kaise de bi o kacha mi senya ni mama ni na mi nko hwehwe mi ba no in fact ye ni tese o ko nya mi kapre we nya mi simpompo no makola wa ma me lap te mi ko ye laptop so ma aye yi so mi nko tuto nuro bi ami ni sika me de beto
in fact me hu yira me say me ti ho no emwe bia fi baby ma obi kura mpo be che me bibi kura hu e chiri nsam no e dosu mi ringi na ofa oi mai obai wone ne bari ne yiri nya asam akokan mu no kurenti no wa yira na chira kwa kura just me penasam me yiri na sam sin ono nti mame oya oba no ho ade no ko bi senka video no ha ka be hu se mi jina mu pa but sana so ye Buddhist nti munya ye o because now already wuni Buddhist ho so ye uraba nti wuni Buddhist ho asem kakra no se wuni Christianity no pem me ka kire nti ono ankasa me ka chane se o committee no ho ti ase da na o mu sha ware na so o Christo sumu no that was the day na me trance na me bompa yo mi mu se kwa we se djuma we di nyakopon be yi ne hu ntoma pa if you say we are Buddhist mo Buddhist for mo ware mo temple na mo ye no na be dradi Yesu Kristo Bible a kantam se woni ababa we owo mo nkwa mo be ware. And in this case no let us want to say there is no God. This is kra unini. He cannot put food on your table and he is not in existence. Now so be dan ninta banwina se e shira ware si wo de be fa hi 3.1. So it doesn't matter. It doesn't matter nam see you. It doesn't matter. Yesu ye fa na nye rough. Yeah sum ni nim no ye fa na nye rough. Okay. Mama memrem ha biu. Yeah. Wadaruma be me nko na wo no. Me wo no nsem sisi ye. Na bibi ntina mama ntimi nka nsem sisi ye no. Because of him intimately anware anwo ni papa no wanware me ni ba me so no akoware lawyer ni bi. But one tell him otitare ho ana. Why? Ne papa no. Oh no aware no just me or me fa kwan bi so mani anye ho. Okay. Na me koye. Me ni me pregnancy nyina koye. Okay. Chire yan sana obe claim abofra no. To ni din kwa na me ni ho. Okay. Say oba no oba no waja no anase ekonko ho. Oh, in fact, our end the meaning is a wo. If it's walk on no funny rings ni and be dear our any who dance be at the coy. Na just on to me ma ni en cancel ni na en ko register general en ko cancel and your man na e ko sense on hono. Say ababa we say na ne je ho se o ware be ma foforo say wonim say wo be wa block no. Enu nti na me den kame so ma ba say me de eba na kasa asem nso ma hwe na maka na omra momodian no mra na condition de mi atumu no de mi atu owo mpa say eniema bia ona kasa ya me wasasi so na I entangle me so much a mini ahoto na mini ani je no nko mra no mesane me enfrim na fe onko nyame nko na manwo wiase ninti manwo if is a condition me wuni wiye nsema toto mi ema mabrabo nyina ye mi say no me kase me kan wa ha omo ti sunsum sem ase no omo ntimase Buddhists no spiritual worshiper na they don't believe in spirits but they worship deities secretly. Enti ususu se wo ba no de wa afefefa ne ma bi enya sam kitwa me kasa me kan minya ono na nka se metimi akasa kakra. Okay we dey hold on fire wa freno oba ha kwa no wa freno ya na wo freno de bia me freno so mfa eko nso mfa eko timi kwa nso mfa. Okay ozu wa freno ma me bai wa freno wa fa Ofa ukola. Ayo. Na de no wi ya nti be block numbers nyina sa. O si utra di ya no de amanfo hunu. E mod na oba fa hunu ma ye hunu.
offer abayewa friend Linda a wo ba ha se di na sembe tu you know say your friend branch ene ne kasai e ma wo ye ne say on pɛ deb no free enkran ho no mo na wo mra kumase e ma ne je so the free ho no mo no number bia friend wa wo mfa se me number no ne bia o true call obehu say me ye media nti wo mfa me de other numbers friend no mfa before or ye recording bi ma oba no say ne maame aba be di ono no oba na chilinda na chi enti nya de say maame obehwe ne biem enti efiri honom ne de abusuafo bia ne honom ofe no a wofa enti du ba bi ma abayo ye a wode na asem ibaaye no omukọ efie no anu omutim no ekoye complain senka ba bia omutie no omuko fie ruan honom akwa balance na kan because say no akwa say etu akan sinse mu enya wu ebidi the honom so a new site eni ade no wasa flay efie ruan aka che ne say edam mane fa balance no ema oba no nanka wo maame so a odi wo bakro asem asine so aka mu no cry no so say e ko nanka wo mfa maame no so number so wonye wo mfa okay ya tu ho na mu bia onye na adwen say ade we dako ese ye ho adisua ene say me no obedience akoche krata ase be ware nipa no waye me basa oje ho no wakotena ba bia ye hu na kira kwai yes mrane restrictive say o ware a enye yie me I don't really understand this emre be restrictive say o ware enye mi wa no ba ma na waje ho kotena ba bi no ono so o hudwam ho na wa block o se obi domfo ba dom na obedi di ama bia di wa ware wa mamna ni amane ye kwan so a ebi kura fe ni wakohia nipa a wona na adwene etalia bi nema nyina be koya yes muntwetwa musoso a wontimi nware ofa me sole no adaroma o se abante ye kasa oni ma mi kasa wa moni din o enso so umo ba no moni din e bia no tin wo kojo apinti aboade anga ono nkasa nko betimi kamo di picture ne be na picture ne di kan di atoso a kojo apinti aboade oye traveling agent odi man for to travel and tour agent and they ono no waka and in phone na da so no more or less na o sane ma me kura nti wo fa modern ha ya bo afa hun na okay ya adwen say wo kan wasem bi say ne ebe pia kire empanyin ya bi kire nkwalanti on de wonjodwo na bodwusem no ntena enkran horom na yensu enim de ye be ye me de the most important thing here me say we dey say ne maame no so hwe maame no bi ewu a ono an ne ma be komatia no na emu obi de sia na no da no so amokosen sankrata de omra na omeyini free sa adenimu na ababa wa no wonne ne ho na obi bedum no a wonwa no ye ma baba no ntena ho amuchime eno ye nya ne sa okay abusafo mene power specialist ba hospital ebe kasa doctor akoso edru ya obaba si okun apremo no abidomu ya santo aro no obey na America memu ya bona baso world head singers day yo na de ya otuburukusu ne bae ono anka seba yo abusafo na chiame ene otuburukusu waba onso ye kokosa brante ne yi ne chire no na wa hwe ya baka se bia ono kura ne ye kana se mie na so je wa ye kokko dada akwano se me de metime ba bi no me wi Sompa 93.1 abusafo otiburukusu aba sa na doctor akosue dro ya so waba na de eche da na de ahofa ode apie ha no eche da na obey me de be fere nwanwani onwanwani doctor akosue dro ya onwanwani in the sense say maintain impeninsem say obia ya bibidra na ya frɛ no sɛ hepatitis B ayarsa no on odi kai the whole world
abrofo de nyame ne mu no mu diri ahweyi o mami se wo sa ya de ba ko minu miensa ni nyina dano abrofi hepatitis B ya de nipa dodo a wasa wo ya de baabia ne bara no du no da ene baabia koduru ye di dance ye nyina ra omudwi ni nyina gu honom wonderful doctor akoso edu ya memo akwaba yera etizai yami adum nana na onso e me ho ye pa otibiru kusu afiri ye atiama hena wo so memo akwaba ya eja etizai oduma kuma dawruma zo ma me sesi ya de obo hepatitis B ya de na akwada akora wusua kasa akora ase Dr. Drea mesemo dini ya dua ya na adrunti ya ebi kura frame adrunti okay Ankrofo kokobon class me de ma be se me fama wa ne se ma me hwe na adura de sa hepatitis B no an shorto oh David and shorto say wada roma wani tia say nsase ne wo ho nti yegusu ayi yegusu yedua pa ezanse se de wo kan ebi ebeto mrebi na eho ayedi nti yegusu dua pa nti nyame adom gidi se shorto me ne usan ye e wo ho a wo se Mmrantehene manya breast cancer duro e wo ho a wo se obi an kase mu abuo e wo ho a wo se manya sciatica duro e wo ho a wo se we sesia the latest the odi abetum ne se compo duro on saka na no ma bi ne compo no buy me ka se so no do wo se no de so sa no obi ehu e kwa na obi e di adanse wa sase ye ma me ne duro papa I started here duro pa na enche obehunu ho ensunsanso ya chese said ye duro ni sia ye adwuma no me kura ne na manyankopon wo soro no ho ye me nwanwa maame sa maame ya me beto no radua da me beto no kompo no ma behunu se wo mana duro me kompo no kwa me achew abrosifo me abrosifo achew because maame ya chese ye ntwa no kon no be free oh dabi ye ko twa no kon say dabi a me kan se mu ekire ahwefo ne atiefo say ye bibidrofo de nyame adaro masekan ye ni bi ha ma cheso ye ni bi ye dia han ye didi djuma na Mmrante ye ni nyame abo ade no ye wa nya ye jeje mu ye na ye sebi ye shiatra awie ye sa na mi ankasa no kwase mi mi wura bibidromu ana ha nremu mesuro nyame papa ezanse nyame sa watete heya wogirigina yenkese ya adie bie wo wiase no ya ye yade adie bie wo wiase bia wo adie aya etimi ekutia mo adie bia wo de adie bia wo na dro na nunu na aya na mpempi ya na ye enema bia ebi wo no obu wo no ye enema bia na enkoyi chese ye very important enkoya nanta so na se yade no onyankopon kire wo na duro poti se enie na wo didi dwuma chese obebo nzema ma mama wona wo ma me hu difference between prostate and diabetes nipa bebre wo prostate yade omonom diabetes eduro ebi so wo diabetes omonom prostate eduro because yade ni mienu nyina wo dwonso na wo ma me hu mu difference pa se wo yeduro ni wadaruma mama na wase pa wo modern awabo ewo ayaresa yade di hu di anu odin retention of urine se di padanya no ntimi nyonso yi mara junior na ye dance ni trudo timi nyonso keke ose o man adia na yasi ye no na manti ahine wiase ayewo mu no me no kwase minie saade wo no se sebi eburu me dwonso de me na mentimi nwonso no na me adum bi nya me da na eye ma nso ayema sa retention of urine ayema ayema asekire ne se sem fashion wo be urine na track baby aya wo dwonso fa na wa dwonso twa no na na wa kwa konya sa urine na track okay na on sem Mmrante ya ne dwonso no ba eye wo ya wutu na pim ho to da bia na moja di akire to da bia na wo kam chese ye wo yankasa na chese di okom dia no me se dako na dwonso na etwa kwara
na wo de asese se wa sore na se be se bi agana de wana ntimi ko agana so na ogina honom na agana ni gina woyem na dwun so de wana ntimi nwuso na ante yin wo wi aye easy enye easy o obi gina honom abahu so wo bre papa so nyame adom pa wa da roma ene marriage na ye kama wona na dwun so no fulo na ni ya no so agai amana so madwono na za na ye be ko yenim no atiame hini wa ti manfa number ni yo be ma fa numbers no bra let's say we Dr. Kosodia numbers ni 0244 and that could be beje number no mo na omonkoso ano omonye sanse number du ba kwa kutomu number du ba kwa sumdiem ama wo mfia ye wo ya bejai dwonso awuntimi nwonso ba dwonso fashion sakase ni bejai ama wankasa woni pedua sipi na sita na ndie ne kombodo nza to soda dabi na nyebete o uni edni den krachi fa number du tuga 0244 54 44 22 ebache ko biom 0244 54 22 ne tosumienu no esa ye WhatsApp line 0555 0555 79 78 0555 79 78 the chat so is 0200 38 another 38 and I feel 31 upusi numbers immense abenya Dr. Kosodia o hwe cha kwa wasante mantema ye ofi ase ye ne Jezro filling station hwe ni mu Lake Road and Kranso aye kwabenya pokwase kwabenya kwantimpo ne frɛ no ACP Road takrade anaji estate ye ne senga woshimbe hwe ni ba anaji SHS and primary no e wo Castle Street Power Hospital ye adwuma free joada edikosi mene da anopa no nso nkosi anwumre no num ne mo medame menda de e pon anwumre no na beda wase ma me hunu we hepatitis B de medari no krama fa ma ha de mede agu medari mu ni pa ma ko 43 e na be simi so amede wona ba abrochirefo nka ho Ghana hanko na emutu ene free mu na tu na free mu no o ka kire me say enyeji onatena ho ma ne bedabo ni nyina asai na nka e ka be 10% kura ka obeye mana yi medawase obi atext me say e kan kwada sa hepatitis B no e ya kwada e kan no kwase mi ye de wo ankasa ye de wo na on say kan ne de ni ye di nua na papa ni ntino na e wa kwala no ho wodi nyini na enso na nkeka no ho ene de no kwase mi de enkwala bi kura kwala kitu 6 years 7 years na hepatitis me kai say mama bi 8 years ne ba 8 years obedi adanse so odi edu no kan no be dia na baralu na nyame aduma wa yesu ku no eni timranti ayi ne say de kan kwala campaign na no kwase mi ni hepatitis na ye boni din no enye power pa na ntie hene edo beko asansa dia brebo na da wo yamu no aye kuntan no brebo dwuma so a wodie do so na waye kuntan na waye yiri na nsuo gina mu no wadondon na ya na brebia ye ka brebo na ntie hene ye nka kidney no ade ne so wo se brebo no wo se kidney no nsuo gina kidney nim ene die kra dia sa beto mu ne se yasi bibi di fatty liver na gese wo no hepatitis wa ebrebo don chon mo na ya ebrebo no ma yese no ni nyina nkamfu ano brebo no so asan yesa ade ya ye hyem we ye mfa nkwa ye aduane oh sade we se ye nya na we as a sebre na no kwasem na tie nyina obu okra woni hepatitis so fatty liver na se de brebo no udi agre be se no ama sebe de beto hepatitis ni ama na fura hono ne na ya hye aye chese suntudi a beto hepatitis ni no wo so woni hepatitis enso na brebo no fatty liver no ase brebo no kodwo ama wo so wafu ama na ase ahye ama o kidney so abe hono ama nsohwe kakrakato ndimranti yene na ninyina mrade ya friend say fatty liver no kra de ya hye ye ho no kwase mini wo pa ye nto nchia he hwie be mretie bi ne ko
Iti mi nipa fu hunu te sɛ deɛ wanyema wo bɛwo na ɛka wɔ ne yam na asosɔ ne mfene sisi akyi nipa bebree nipa bebree so wɔ sisi yɛ ɔmo ya ɛyɛ brɛboɔ no na esunsanso wɔ mu a yɛ ntia atwi ne wim saa na nata so nyinaa yɛ ne ya na kwasɛ me ne brɛboɔ mprempre brɛboɔ di nipa nya ɛna ekura nipa no anti me deɛ me kura deɛ nka me ka ne sɛ deɛ yɛ ne yɛ brɛboɔ expert ne deɛ nka obi ntua na mo no wɔ mmra ne yɛ hwehwɛ ne mogam yɛ ntwa ne scan ne yɛ hwehwɛ sɛ fatty liver ne bi wɔ ho a yɛ aso ano ntɛntɛmpa ne yɛ tuase ama no na ne kwato na hepatitis nso wɔ mu na virus bi wɔ mu a na ɛno nso so yɛ ne kakra ne yɛ firi ne mogam mu ama no ɛsan sɛ woanyɛ ne saa nsɔhwɛ ankasa bɛtɔ na wɔse obi nya hepatitis bi a ne honam yɛ ne sɛi ɛno kora so hia me ɛho twetwe no na kyiri ka sɛ maraj wɔ ha nkɔ bɛka ne yie maraj wɔ ha nkɔ so nka tiefoɔ deɛ ɔne di yɛ kɛnɛ wɔ ne di nɛ ɛsiane sɛ wɔkae saa nsɛm no na wɔhyɛ adeɛ a na ne mfe ayere tan na n'akyiri kasɛɛ yɛ ne ya n'akyiri brɛmu no wɔntumi na ne mpɔm yɛ ne hɔdwoo osia no wɔte hweɛ na wɔntumi fa aduane ntore yɛforo nnipa a wote wiase wo na wo ne di a saa no wɔdene na ya na nipa bebree adwene yɛ ɔmo sɛ hepatitis wɔ no so sɛbesɛbe wɔnyɛ nsunsuansoɔ bi a ɛbɛba eti sɛ wonim sɛ wompɔ ho akasakasa mpenkura the earlier the better wotiti w'animu a ɛbɛkɔ akɔduru mpɛmpɛn so yɛ koraa no kwasɛm nie sɛ ɛduru stage bi a paa hwee yɛntumi nhwɛ ɔtɔn ame na da ɛduru mpimbe sɛdeɛ wɔde no baeɛ no meka kyerɛ wo sɛ Mmrantehene deɛ wɔte hɔ yi sɛ soro ɛte hwe na asase wei kɔdi soro koraa ɛnyɛ adeɛ sɛ na sɛ bi so mantimi aka nkyerɛ me maka kyerɛ kɔkae wei wokɔkaa sɛ wawasɛ masa ɛnti Mmrantehene no kwasɛm sɛ hepatitis ne deɛ saa biri a wonam a wokɔ a woba na wahoɔden na wotumi kɔba mpo wo si nkɔ yie wo yɛfono yɛ ɔya wo mfe ne wo mfe wagyiri kasɛ wo bo honam twetwe brɛboɔ no sɛ yareɛ ne mu yɛ dene brɛboɔ no ahoɔden ne kɔ fam kɛsɛ na ho yɛ ɔhene atiefoɔ nhwɛ ne nso ɛne ahwɛfoɔ mo nhwɛ ne nso sɛ brɛboɔ no yareɛ no ɛsɛɛ kɔ akyiri a na wo nipadua no ne mu yɛ ɔhene ne mu keka nti na sɛ ho taa keka ka hepatitis no brɛboɔ no wɔ sɛ ba wokɛtrɛ ma so kekaw te sɛ deɛ nkɔla bi di so agorɔ mmoa bi di so agorɔ mmoa bi yɛ kekaw yɛ awieo ne nyinaa hepatitis na mpakyɛw memfa ni agorɔ ɛbɛtɔ da bi wobɛba o woduru wɔnom a yɛtumi nka sɛ yɛnye wo sika because nyame na yɛ yaresafoɔ nanso kɔ a wokɔ deɛ woanhwɛ a woma bie mu o maame ɛyɛ dɛn na Amerikafoɔ hunu sɛ wo na wo no aduro paa asɛm wɔ sɛ wɔn yɛ nyare bi America for na ya ubu omudi wo ye nyare bi so mo nyina obi yare bi yare so ho aduro Ghana hanko ade wo eti wono so wasoma mi abaji bi akoma no kofo bebre abrofo na mu aga se yanko ne ye sebe eburu ye bre wo mo nyina wo mo ho hihyi wo hepatitis be ma ho adwa wo ma wo ankasa wo nemu bi bebe no wanhwe ya gi so koka wano aduro because aduro stage bi a ya tete ya na waduro ade sa hepatitis B no so wo de mani pegu no mu a hue be 20 minutes time na nipa no afi nyese ebekọ sabre no na amika se bijira wonde virus ya abo a onyenyenyenyenye sanse so we corona virus ade a woye ene yeso aba foforo otena yeso aba foforo ade na adwumbani woni tirimisa virus nya abo papa di hepatitis na ye hepatitis virus no no kwase mini viral infection no enye yara papa enti na me onse metena amaka se mbia kiro mabusa o se wodon se mia komposo da na ndi yene no kwase nipa biti binti kompo no wo se wo na wo ni sa no ya na tada manfo ye mo ma kompo enya de papa ne dine pa cha buo wo se de kompo ebeko enko sei kompo ebeko da bi de mehunu yen kakra kana mehunu yen ebeko me nada ebeko me nada nipa ebeko simple life e fidie su mo bia edina ndi ko sua hunu bi na Mmrantehene ye twa photo ni nyina ho nti ya twetwe ni nyina ye begusu ani ya twa da ya beba ha no eno no ye wo se pa se ma mi Mmrantehene dia me kama kosi ni se ya die so wo na dura woni na dura stay away and try enye ye o de boso e behuri sade wo kan ye na wo de boso a e behuri na so wo na dura nso de to so se fuin na wadwuboko de na obeye ye de na chi wade aka na wie e die ya na obetima ye Mmrantehene no kwasem say hepatitis no ene ne kompo
any bema won't even know so any prostate now walk and hair and I be would that I won't even that I will chew won't even so a Johnson at our I say do money we do ya a Chilean petri and I'm one of one power specialist Nako to je se me to me nsia me kwasem se wi ase wo to de bone e bi kan no se me pa nye power da ro ma power no me mu so kra da ko mo fa mi so na me ni adanse adia me ko to je ye masasi so me wi de kra me fi me ho ni ti mi sro bibia wo hwe ye mprempre o kina nyampa ye bie pono na to ye twen mo o buya wo ya wakoma ba periperi wakoma na ye wo ya man ti ye ne koma wakoma ayo ya da Dabi. Hey, busatiefo ne ahwefo. Aya to saade no wo de aya fa ho number tuga. Sa manfo o ma ya papa. Wutumi nya hwe kina. Okay, ya de bia dro ewo power specialist about hospital. Be ma fa numbers ne bra na fe. Number ne nuro no papa no. E batin no ne Jirika. Adua ya heba maramis. Ena cough the drum trust ba kono no. Ena fe adua ya heba tonic. Man no buy no suffer was that fe na me di 2 months. Okay, safo nyami hira no. Safo man ti ahene ka obusa ni yanko ka kire o. Osofo wo so obubugu ho. Oh, we be there that. Wasina wontimi nante. Wo bae no wo so wo beda wase. Ena me sini ene de wo Sompa. Yo. And was senior number 12. And they said, no. 19 mama, I said, what catch that wa video is one them wa so beda was here what na no na beda ma se ya on fa bibi nche mukra so for ni di grade se me refill me cross me refill one we refill dey no so for baby a obi a me chia and I say man dey is here catch so for be dia dance anya rewi se mo o na we try be dia dance you me oba we nyina da no nkwa na me ni hia ya oba ha no so for me refill ni din kakra me akra me dia pe di na ma Masa fa numbers ne bra. Dr. Akosedu numbers ne ye bondi twa to na ya memu so. 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ne toss menu ye 0555 79 78 0555 79 78 ye twa to ye 0200 38 another 38 and a fee 31 and a fee 31 number simians and ne Dr. Akosedu ya da wase eno Akosedu ya kutekute ya sa wajini pankwa papa nipa 43 a wo medari mu no 2 penny film wo kan so ansa na 41 na aka do obi atwa fufuo di sesei abrochirefo nka ho abusuafo se hebatin no ebeduru bibia president local special se bi nsu mpoma nima asem beba dabi hebatin no edro ho na dro ho hebatin ne de encampese de ye nkwa ma me na me sankwai pa yada wase Dr. Akosedu ya wudi juma pa uradi israel what's not a problem so you know ko kukre ten Sompa 93.1 Mami asemo a wabeka nyina tse aja obi ba ne baya fa no a otete no okokan no ne bayi ayi nama na so no kore de esese woka mame obai buddhism owure mu no ne papa no enu amu na no wa na mpacho enu amu na no na ne papa e buddhist no e buddhist mimi ni sia ne de no nye buddhist mo no ko fidie ho mame ha mimi sia ne de no nye buddhist yo ndi a kire no okoye buddhist ndi agora no ndi papa chi no di ne papa chi na odie abusiafo ayasemu na buddhist wososo nka maya bi wo hono mo aka akọwaro na ebe yi eye dai na abaji obi abaya kokoso akoje ne suburani enso eyade a ehu pa wahina yire asemi ye kan se na yeye kada chompa chome das na menu mi huni se kata cha wo mo asum na wo mo som no
emla de da ho ekuo bi wo ho a wokɔ dɔne anaasɛ ɔdɔ ho kɔdɔm wɔ mu a ɛwɔ hyehyɛ ne mmara bi a wɔsɛ wodi so menim sa abranteɛ no ɔno ne deɛ ne sɛ wɔsɛ wɔfo ɔbaa bi na wɔne ne nyɛm wɔ wi a wɔn gya ne nsim anaasɛ bi a wɔfo ɔbaa bi wi a wɔn tete no wi a no wɔgya na sɛ bi a ɔno ne deɛ de ma no obi wɔ hɔ ɔbɛkɔ ne ɛka kyɛ ne sɛ bi a mɛma nko ano ɔno mbɛda menim so ɔno so deɛ a wɔnya ayɛ no a na kakra me mɛka ne sa na wɔka asɛm bi sɛ mmara bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛsesa no wɔ man mu sɛ bɛɛma yi wohwɛ wɔkɔ kora wɔkɔ no wankɔ ne papam wasasesa enkawa ne bible ahyɛnsodeɛ di adanseɛ sɛ wɔbaa no ɛyɛ ne yere no wɔde kɔ enti ne kɛtɛkyɛ ɔbɛma wɔ hɔ no na mente aseɛ papa sɛ already ne me hu ne sɛ abranteɛ no wagya wɔbaa no wafa ne kaa wakɔ ne deɛ wagya no ntina ababaawa ne ntimi ntena hɔ sɛ wɔtena ase atwɛn na atam bi a ɔpɛ bia no wɔpa wɔ ma na ababaawa ne te hɔ ɔtwɛn ne daabi mete aseɛ but sɛ wokɔduro mmerɛ mu a yɛbɛka sɛ sɛbi enya adoa ɔdaso twa nkrataa but menya sure sɛ abranteɛ no so kora na babaawa no yɛ n'adwen sɛ ɔware ɔbɛtumi aka sɛ ɔbɛtiem menya sure sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ no ɔbɛtiem a wie kadakyɛ na ne maame deɛ no wada roma wede tiawa maame ne bla wabrɛ abranteɛ wɔ ese hu no menya sure sɛ wɔda adwene hu yi a ɔbɛka sɛ bi a ababaawa no ɔkɔfa no na asɛm na ɔne ne nyaayɛ ne ntine maame akɔka bi ne ntino ɛwɔ sɛ wɔto ne maame no to twene na bla wabrɛ ne ho nyinaa no wɔn kae bibia sɛ maame fa entasutie mu wɔfa wɔyaw mu anaasɛ wɔtete ne kolampo no yaw ne abebrɛ sɛ yɛ maame single mother wɔfɛ mu otime de bɛtete ne til sɛ wɔnyini du ne mmerante brɛ mu a ne papa bɛte no sɛ wɔankae wɔ ese nyinaa ɛnso adakye no sɛ wɔntwɛ ne amehwɛ maame yɛ adakye wɔbɛka yɛ asere mpakyɛ maame fɛnsi ase mera wase pa ɔmo no katacho me dase ɛbɛkyia ɛtifoɔ ne ahwɛfoɔ mo hwɛ asɛm wo bɛda ha no ohwɛ maame em sɛ watwa kwan aba ha na maame ne nsɛm a wɔka no katacho wotia em sɛ nsɛm wɔ paa na sɛbe ɔmpɛ sɛ ɛnyɛ nneɔma bia no wobɛtumi aka ne a na bɛrima yi deɛ ne hwɛ a wɔnhwɛ ne maame deɛ megye die sɛ ɛyɛ ɔno ara no because ɛnɛ obiara ni hɔ a we saa de so we ne ntimi enkɔfɔ so no kyinkyina atwan sɛ iskama o maame ɛno de ye ne ntimi nyɛ saa nti ɔno ankasa no so wahwɛ hore maame ne nsɛm a wɔka ɛne kwan ɔfa so wɔ se wia kora wɔ wia kora no ɔwia wɔ mpa so daja sɛ akora no yɛ wo no to no from day one no friend say nyegyesoɔ ɛne ade bi nso saa wɔ na kwam ne trimode bi ɛwɔ na kwam na katakyɛ de atie nie on se de bia ya na omo mutie no ye kasa asem we de ato so se asem akatache o kae ana ye nyina ye nim se ye wedding na ukosan ya ya na ye nyankasa nkasa Ghana na ya na ye nte no ma bia se ye ye nte wedding no ye ne nte ase enye ya mane ne ya mamre ene wedding se de nte America sa no katache we broni epen oba anase oba pebroni be ma no matrase a onfa ho ne nadwuma bi a woye enfa ho ne degree bi a wabɔ enfa ho ne school bi a wakɔ odo na wodo no e wo kwa bebre so first kra no ye ne free na isusu aye se broni de so wofa no ene kram se bi wo ho wofa no so hu se wofa na chipe obebo otuo na e wo sai no ye tepen eti odo na nkasa na the word wedding no e ya dia for better for worse no mo te ase ye kosuan enu ti ya na de bia no me kasa aware nkasa na ye wedding say ye kwa akosa no ya na me hwese be ma punuto na oba punuto na mo san ya me to se ya na me se gumiti ana me se gumiti sa ade na ma me no papa no wabusua wo wakɔ amane ne amane bia wa ya ma wo mo enu ti na wo kwa so dem na so no sofu na sa afra busa say me pa twa ye fie de so onye ni de na sofu no hira so nka nya ye ba ye nte ase chinchina ase se we de ye kosan ebi na sese ya hwe ya na obai okoka nsensem na sa no mo ya koso ama enne ye nwa ma no bi atra se mo ma joy dai aka mo yam because be ma na ja dai atopi afajan uko hwe ne he sese be ma yi wotin kran ye ne tie ka se wo be ma wo se wonye no o hwe the picture kwa was na me fam ho ban
agro na mudie but ye woni pebi so ade wo ye ne nya enso no obenya tetefo bi amana ka chese na nipa so masi o ware o okoya anya ne ye no wo de samna ne baba yoga na ha ne yete anyanya bi aka che na wo ba wo war na matwetwam enu ti de bia no ya na wedding no ya na me de me kasa se anka ware de mu ware a entiase de mom ye better than say wo kosan no what no ma bi ase ene Ghana ha yetia be man wu kura na oba seche na family de mam be man wu ye na ya japade che na family de mam wancha e de awalija ye ba be man ne oba wo enkura no wo be man wo pie ana wo be man oba no pie na ba ku polutu nkura na dwen e de awalija ye ba yankasi ekosan eti sa no ma meme de me ka ni brain ama nipa bi ati asese se wukunu enya sika kakra akofie ekoya ho ade ma busua na wedding no se wansan ya ensari o ma me yi wukunu ansan wedding kata bia ensari na mum de ka ne se oba no de akodu ne de sade wo ba oba bi a wotu obi a me omra ma me ka kira wo se wukunu ase okawa na di odidi unu nye na se wo se obetra ho na wo bo abrewa na wo madwa kawe ma se wada kwawari ayesam anyira entwa kata chaw asam anyira entwa kwawali Ghana de ba sem na zida so kata chaw ba me da ene ma me nsa na broni be jaye wedding na will aka ne na ye de ano na eka na bank lata so wedding and a will and a intestate and a check Sompa 93.1 fine sani many nyina ya bi usu no abi before no one say the sika na bank e no I'm a fake check okay it's a bounce so we tell you ya na akwache intestate asante fo nko a emfa will ono a nim say nipa na wu awie ya we ne do bi kokromoti etims enema basa etina Abranti wo moonlight wo no no kan sembi ma manage Peter o say abrofo no nim say bibifu be use mobile phone bia komonye no ma bu anye dia me da say suffer coming kata choba mam da say o say Mother's Day no kata che entimi ntwamu da because maami a wawo ba Father's Day so ho Father's Day nye more intro to say maami dey no correct ba maami dey dey ne mu kata Father's Day gwa dey ba omu nya ye intro taro omu nya ye taro nko omu nya ye na we mema we kata chebe ma hwe de we a maami besia fo so ahwe ne ba na wo yi ne ba efri jem na wa bre na bia maami ahye ana maami ebra no wode yem hyehye behwe ne ba na bedrum le bi na ablantie ana baba wa beyi maamene ayipamu de kata chobe ma ya ne mu ya emu ya pa to resin say ye wo wi asene se obi free oni party biemu ekomo ate biemu a na onsa so nya depend manachi bio se me sa so ka se me wo maame ana mo papa ba bie nipa na koduro no enye easy ana ye ka okot ana se hunhuma asem no o ma samro nkoye maame ne papa o ana nkoye yire ne abusua o eye won konam etisi se kofa maame bra straight o kofa no etisi o kofa papa ba straight o kofa no aye kani soja o koye ne yedo maame agina ho etuo ne boba ni mo ese kuno o de onim se boba wom o ye den yes na o kuduro o na o se de okọ enti sa okoto no se o nipa edi ho kokodon a katachi wada uruma enye easy se na adwen besa so kofie ebie de yehumobro bi ana ebie obi akasa che na ebie na adwen afa but okodi po na adwen ni fie biewu or na adwen na nim na wo hwe no akasesem kasem efie ene masam no ada ya ne wo hwe na yenka hu se sabi mpradua se yefuna wo ye no sa yefunu no yentu na sawram ye hwe yefunu no na ono so yesie no ama yesu sia bla boy dey akoso enti abrantie na djuma odie no se wonam a sabi mpradua se wotabi ni be ma to ne ko ho a obu ni pakwa no emre bi beduru wonum a ubu panye ye ebi emre beduru wonum a bi ne wa anwu ntem ne dia homa kura to ubemem ubede wadwon so enti ebesre se ba bi okokoduro me ka da bia se panyini nyini akora nyina kodu 50 years ya akosa kyera anko ontoaso ni boni biu baby wudru onyi sika
nyame ahye woni munyam ade na wontina se nhwe wo mana nhwe wo maame di ubakro na wogya maame na maame ne nam na maame abere wasabe mprediasa na ne tete wo wiase eso so ofagem ana odi be yi wo firi gem ana wahyehyɛ na obi wo krampo na wode ne maame kɔ kyerɛ abusua sɛ wo yɛ me maame no ofele wode on fanem sɛ som no ana adavete na wona so be ho ho nipa bi wura mu a ɛsɛ wo bɔ mpa yɛ pii o because som no ana na dwene wo so daga jo sɛ maame kura wo kasa no na wo suma oba na wo be ware ne ba sɛ wotie ne kasa mu a ba watima nyina wo suma oba no because o sa ti bia ndi onya kowura mu a enye easy anana de na me kan so no on say obi wonim no ode wo kyira ya na ye ne ya eti wo maame no on pe so bebe en kura eno so wo mmemme no bi o mawura ba bi a nyame adom wotimo se jaguar na se ka papa wo dem no ohun se ne maame kwa nam kon ho a otimi twam tentem se de be ya ohun se ne maame ana se maame ne be ka se ne banie eti e be sere na ya ka kire ye nwia no mema nom da bi abrabọ no ye kọ no sebi producer ye nko sa nkonkopima wieye ye de ya bi betimi asi yesu yanim eti yemre ye ho ase ye fi o ma awurade be boy pa maame we de onye maame a ese o fere se o maame we de bruni ba pa na ewiase no na me ka se osoma hodo no osoma hodo e wasase so no to da bia yan kasantie obi somde na nso to da bi na wa hwe ne ma ye wu ni yi katacho de wo mu se yeni nipa no so no ye program de bia me ka se utie Mmrantehene kasa ne na bedwafo kasa no emre ngukwa edumre bia ba bia wo kɔ no so issue box mu se beboa me ababa wa no ba bia na wo kɔ no eno ma bi kasa kyerɛ na wo no wan edumre bia wo hu ofe wo waka wo sei ni fie wo ekɔkɔ ne ade ne ye ntwan sa no ma no so am say ye tianom ana no ma bi ye obi se me ne na wo me kuro mu de ye nya nipa ba me so me kuro me asante me so me kuro me nya nipa but obi timita makɔ na de ne kɔ se the trap no ye nya nipa na me de me trap ye nya nipa edu tambu am me no ma bi ye ne da se abusuafo marriages no asi hwen ye pa aware na si sua ho ade ye pa be ma bi oba bi wo kwa no a ebi a osom wo mu ana kasa wo ka bi nti no esa wo twen ho because one no ntale yo ba panyini wada roma ye da wasese waba na ye be bo modern foforo na mami be 42 years ni a owo akwara de na chese bruni ba tia pa na first why you more GNT section why more GNT awanya mami se wote wo se me bi chese ye wo ye nye mami no why ade se wanya amatafo ni bia se bo mu kata enoma mu aso oh yeah yes why you be bia ya se obi ba abranti be ye na sa okay I was for mama yemkuyanim wo Abe Herbal Clinic oh secret says madam no mesraw obodwuma papa ya di bia de beko Abe Herbal Clinic no obehwe ama wanye wa hotopa enwanwa se ya di bi se fibroid no kwasem ne abibidro de asase abibifo nyina body abibidro so efise abibidro yanwanwa adwuma bia odwene ho dwene wonte ase odwene ho dwene wonte ase fibroid yade yi se ye ka eho abakose won krata so a ensasenka abibidro timi ye ho hwe enso ehu wanwa pa koko bia woni pada sane so koko no ma ba ma dwodwo ntem koko manifra koko de ohaw bebre koko ahodo a woni padua so be se nwotwe asenkron na ebia ebetimi asewo life of crack syphilis ene nyarwa hodo ni nyina mesre sickness no wose dodro bebe na so ehobia obesa dodro bia de bebe bia obesa na so se bi na anye ya obi mfa ne tontomato so ewo afidie so yada mame abease o tano so apatrapa new site Dr. Esagro no Dr. Magic udi juma
ankasa baby I saw that kasi mi no bo ho no Roman ne presby wo tano so kwantempon no so enkwanta da ho no a koma me abe ho wotena ka mu a enche kura sisia no wadu kan kura no mo je 1 cedi na mo je say mo je 2 cedis wo se me koma me abe ho driver ni mate bi ene no numbers ni 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 025 0506 46 02 08. I was for and your birthday greetings. Joseph Kwame Nana Yabu Ferikete Chobema ya wakra me baba na mase odeno atume se unya sepa wo se wani monyam yese omo ayire mu onkana ho de afi na kwara no wanya afi ona wo se wono wo de sinimi no betuatua ho ucheze unya bantia pisi obawe aha yo enti akwara ni Mmrantehene ne badin eno no afi yenko abaye so your friend Star Girl no ojina ho no na baomis mema menana na ware no mboti pen we dey tipen so mema na ware no what most what they say Mary Mary ne bro food na ba no the Star Girl na kra so Star Girl ne mame e wo sunwan Sun City Radio ho na wo yadwuma oba ba si o passport o to jabasa basa akosu ya friend from Belinda your friend the sports queen bas sports dia woni mema na si akan okay ti nkwada mi no ya mo nyina ti nkwa ya me nhira wo mo oba no ntimi nware wo na ale oba nyanja oba no nyina ja no mo se ma ye no mu sha ibi abomrewa marriage counselor be kind because oba o ware be ma onu ye tipan a emwa Sompa 93.1 we nyina jaw in this target me nware na ye bo a me pe for frama no ya me nhira nkwada ni nyina me pe for frama no Esther Ode so wo agona SDHS kwa Kachre Obi was say woman happy birthday. Esther Ode what is Esther Ode to Kachre? Omoya aware for na omo ya yonkofo na danfo no jo Kachre danfo ne on da kasafoni ne so no awosre Ode mama de Kachre danfo ba ko pe ya chiawo obi a wagura bia ebetimi atoba ne Ode because Ode ne ye popular name o Jamase okay Jamase hima Ode ami Ode ana Ode okay we were your hima or hima say Esther your hima and na Ode nso your hima good it's double hima okay I was for enura abranti bi ni ababa we betan afidie so na kwasem ni ebre no amaye nkwai ama ya ndu so asem na nwe serious charges are obey the ma be me or in the first place no almost said that nya ware for sa empatry mu anakwara ba akwa beto wontemu na Sompa 93.1 yo empatry mu nakwara ba akwa abeda wontemu na babiom ko hia twempra de nya no na ehia yen na obaba we ebo ni nkuru se be me esunu mu so wo hwe no a waya pa na de hwe no e bibi kura wo de kutukuru ena echisi no akutwitwa no na aja ohwekum se be me ewudi wudi tirim ma hweye asembeba ena ja ose watwene ho okopelepe biadi na enam bi kura wo che ho na wode aye nkwari be me bonam na pese nti kwa bia mu no ose emwa no ababa we be ka kire me ose Mmrantehene boy na me ne we hwe ba bi ode me kwa na me dabi bitie Mmrantehene program me ni achi ana wo twen ho oh yeah she said that
ɔsɛ da bi metie Mmrantehene program me mma bɛma mfamfu me da ɛna wɔtwe no nti ababa wɔ sɛ no kwasem ne wonam kwayem na wɔ yera wohunu sɛ baabi a menam yi a makyira kwae ɛyera nti ɔtwe no ho ɛno na bɛma so bae ɛbɛbɔ no nkuro na wɔno so ɔkyerɛ nsɛmu a ɛma ne kɔ wie sɛ ababa wɔ ebu edibuo paa no wɔ mu no de tema bia ama no tɔre bia kɔm tumi wie no ma n'ani nyinaa puru nsuo sɛ de wotwitwa gye ne no nanso bɛma ɔbɛyi kakra na obenya plan no wadi emom saa de ndi gensi pa bɛma bɛdi na charges bi sɛ wayare de ɔgye tum na sekaya ɔde pam no no de wanye atom ense bebre ne piepie mu na enura no yɛbɔbɔ asɛm na muntuma mu enne yɛbɛte sa asɛm no mu na menim sɛ ɔmra samoa wade obɛka bɔ mu a anase obetwa mu a agya bɛ ma sɛ we de ba watwam wo so gɛ no nware nyɛ sa yɛkɔmu a sɛ recordings bi wɔ hɔ ɛna ɛbɛgyina so baako na mekan baako no oh baako no gɛ no nware gɛ no so hɔ na memo yɛ sɛ bɛma no nyɛ bi bold onye bi bold sɛ na me manta de ne ma me ba ha ya wei budi ni no budi me se ba ba ne nwale na wɔte mo yɛ den we mu ba ma ma dwa ka we mu ne ma me kura kama wagya ne hwɛ na kata hwɛ ho ya na drum bia ya na ya ma me awu no so mu ni ma me so mfa so anko mu ni sa nkwasa asɛm no mu ni ma me so mfa so anko mu ni sa nkwasɛm etu onware ensi hui kwan sɛ wo bɛtena na budi si ni we agye wate ho na babu no wote ho onware enko ba bia me da wase mama yentie computer so adwadie na fe yɛnto adwumadie no so Obakus, wouldn't say Obra Panin and Yassim, and no, I to me uncle. Yeah, bono, or by say, Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabaman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, Yanni sissy, Yanni, and Yanni sissy, Bibi Pa, and their costu. I'm worried for France and Tessa. And a madame for one can't say me. Let's send that you with ya some kitchen. And you're not here for, or be a tea, you make ye. Bama drew Bribia, and saw your Hodru. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. Adrubi was cement about shop as a cormampon. Your friend cements vital heba mesa. News your the topa yes or na said remember now friend a gang. A member friend a gano any hammo. What the answer open? Open member friend a gang be a trap. Every was a cormampon. Cement about shop. And then Miami tobi bidronia brofudo do one. So open do to ya. Kodani farmer. Kolinak. Missy. Apidank. Resa number C 0240 616061. Member friend a gang. Remember when you do watch it and to me numbi. Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sremu. Ase why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entimi, any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ne sayo mombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the abbe from fidie be show mu yie. Ansan wo do mu ndro na nanam no account. Accra or Kwabenya ACP Road. Was see Power Bus Stop wo ho a. Kumase or for yase. Wani Just Bro, filling station de hwe no mum. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic. Yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo
dodo na nea eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe herbal clinic a wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom and obi de yade ato abrabo so amesebra abe herbal clinic ebe boa abeba matsia kanso Mr. Sedu, ene na nhyiamu ne ba so na o mabi. Da bi o na de menya ho. Ye kɔ Didaka ba center. Akɔda Dr. Didaka na se. Na do roma ena o ma me ofa se awo afa ne ho afa ba. Didaka ba clinic. Amanfo de kidney problem fraburochire ba ma ne ye ho adwuma. Abibiduro nko a. So ba de ba ma awore na sa awo ma. Se firi oba na ba ma no. Didaka ba clinic. Obahunu no asolve problem ne ntem kora. Wo ye stroke ho adwuma pa. Se ba ya che ana enkyereye. Ba ma bia wa ho ode ayira. Na na dwubia ye dwodwo wo no. Kɔ Didaka ba clinic. Se hania e wo ba na obaso a Didaka ba clinic enti amama for friend Dr. Magic sa honamfuma yaresa danchan a yade bia eye honhumu yade no Dr. Didak wo yi free hontem so kra se wo konkran awoshi ya fa na manwase a gina na obi abo afa ada so bensa wam asama kesi kwa no so one pre-sex senior high school na di hwani mu sa wo kuma se na ne potamu a kwabre posu bonten one CS aso da na di hwani mu numbers ne ye 0244 099 777 ana 0244 404 792 onu ani number ni 0551 136737. Okay, I was for na ye kono 10 ye kono 10 semense ba clinic wode na wode asem papa busia for se nipa ye bibidro anke ye wuda da abibidro we share bibidro anu wasalitu no pa bodwuma papa nwa dwuma nko a na bibidro ye na semense ba clinic enu okura wono anu odin papa why asabia ho fe kama pa na omo bodwuma mfidie kache nipa se yade saa no ye dwumaye oso obare be ma wonwo asiche yade be ko hene pressure be ko hene osa be ko hene wenum nyina tusom yade biara ye hedi padasani sa ewo hene sa hinta sa adadie hunemu nyarwa hodo rasis bia omo honku ne ho nsem na hodo na ukoho obema nutritional advice Sompa 93.1 aduane awudi ebeboa wo ne nea emmoa wo we nko akora wunya yayare semua pa bomodna na kwaso ko mampon what academy school no no akate meet na dava say wo kwaso ko mampon wura bank ya sabia na ho no ombesi wo fadwana ni mo a edwano a ewo teke kwa no so no edwano sa ya efie to aso no a ene asko mampon wura bank ni di hwe ni mo bomodna ko tentem na ne nyina enye pepepe wano ni nyina achi no na ye kai wo se bema se wutu mo o power tia yira we medi we hu awere ho ai medi we hu awere ho kra ampa onkeja o boko humahunu mesre bomodna neko semense ba clinic ne ko bisa se modro bia bruni friend me vitality enhancer no ebi wo hene omo kan ni ehunu a wo se agan na nyeswa ene enye easy be manu agan a no ye we picking pa ba jase kwadwo kan special we picking pa no wo ye Sompa 93 boa papa be me bia ni ho a wo se sabi enya do me pa wate ayira na obenom agan pa no wase de tia kai ebisi da ne bisu nsida omodna na frɛ 0240 61 6061 0240 61 6061 and 0279 35 65 70 0279 35 6570. Okay. Omono sese baby ayedro no. Eno Mmrantehene kan asem obia de na mabono tofa no. Na in the first place no. Said ye be na ye mringu no. Me pese be bisa se.
Abrante obey one no okofa do su jafa na ne wo ye na mu nsem buburija me pa cho se mpanifo ye nhye se esese oye obey ho ade na wo ye wo yira woni beje ho on ware no Sompa 93.1 ha na ware no aha wa boni trader ho no ware no na ba cho nya me nkwa me na ono dinka wo ba akokra deda ntina cha so ba body enya ni santia na kware fe no ba suban a oda na di kire me no emprantwe mu kekekra no se koya wale a me yale da ho amewu subaba na oda na di kire wo majuma call from de oyeye no e kire se me nyame aduna se ka bi kra me ne da ho te na se yale kra asem ko yale be bo to a enya papa me na o machi ni bi me director bi kra na watch me sini trase no say adongo di asem osemasa obi family pa no say o so kwa yaduma kwasia na me director kra no woni juma obi edi me awa da to say bi afa ye aha na woni mbe ma juma kwa fom a o hawa ofam ya say juma kwa fom ti okay enti obayende wara no obayende sisi de hia me pa na say me sisi me ba na me pese me hwe o ma me hwe me ba no because onu sisi no de say bia bo no obi mfa o de say bia bo na be cross ma me miniska de na so no say tensi di kwa menya mamba na ka mani be so say menya ska hwe me ba no be ma esa wo ka say mpanifo say mutimi aye medua no oba na dane a meni asim bia me ware no na wo say de wo say so no oba foforo ateta den na nya no kro ai masa mo fresh oba preko be say ofro oba no hu say girl we ahwe de be say nye papa because oba no oni be man na tisisi ame no ka say oba na wo ka so no girl we kwa ya we so oni be man na tie ono to ya we pa so oni be man na tie yo oba say mpanifo ye nhye say be me won international warefo a oni beje ho ba cho da bi ale Pacho ye boni aye. Sompa 93.1. That's right, to point. Boni aye on road grounds. Kwambe so no. Pacho, mene witi e to da winiska, wini bi. Se mi wo bia, mitime nuwa na wadi. Mitiwe me ye obi adwuma, kuntunkuni na me ye. Mi ko fledro no na me de aye. No no ne pese senga me ba sika no, ka me family no, na nka woni eno ne de me ye wo ya we se wo ba na okofa no no ba ne de onya sika wo de hwe no na me de me mfa me sika enhwe no ukwaye adwuma ewo danase wo fra mi se wini sika entoma sika me de sende o ema wo de to aduane mitimi ekofa dokono me de shantoma no wetetirem na me ba me to enkran dokono na me de ablaw ewo danase wini sika mitimi no aduane ema wudi na se no begina fidika so aka che me se me ye boni ame nya hwe mawa eye pacho mitimi ni ntina bio oh massa wait pacho okay obaya refer ni mba bebre so we ungrateful on say he what say we the wire bono what they say ka akura pam no pay but one refer no ti ni ye o de odi aye obaya ye ni ya o kasa wo su no say we ungrateful we boni aye fi say o ton kra do kuru bi kura de bre o dana se ho edisi kaka masa won kai we nim nyina dada me pa chawo obaya wonye bibia tesa me fred ma ba no agentuma 1 million damage me twa aka me sama physical 1 million so onye nto no so no to no ni sika wa de ma me 10 o ma mbidie e bi wa 10 cedi bi $20 ba me fred ma ba no me ma 100 cedi cash so no fa to no ho o saje lazy to machi mbetwa aka and now Saturday no starting like 150 and I mean to am ka say ne sa no be dia be di say ska me di betu aska na 150 na kan ye di be didi bu so no to sa me boa o so ko fa o ba bi o so ba na hwe wo oh no na dia tie so o sa no na se kro de ni kwa so ka sa ba na o kan ko no we gen to ade ma me de ma no oh wo se wa fa no o ba na o kan no me di ka hu na o ba no they say ono na se me kra e ba mu kra de na nka me de na mu sei wo wa to bia o no to tu ma di bie na won so wakofo ba foforo na ade ni twa no po ase ono de wo hwe na sana me hu we no ono kwa de minute ono so me ne wo di same e ba say ya but ono de we o sitie ni me ase me pese matwi no matwintwan na sa so ba ni me ba ni we
because back when me imagine if you say nyame ba no because Ghana so proof actually nti me we na ono na asem na we kwa kofa betum ne de na Anza wo yira firi ho asan be si kwadu mu eno a wo se wo ba na we si me ba ni we no na ase wo ne ba ko no so wo tie ono no kasa no we asem wo kofa betum no Sagan me fa no na me nika pre ba no boa me ana me kire say do wo so ana wo tiri ye ma boa wo pa o enti wo no ana me kasa say no me wo adanse a say o se me hwe me ye boni aya ne bra mo se me ye bedru han mo nyine na ma na mo fro mo oba Ibrahim o dance ni ne wo no ana ma papa so sa na oba ma ni sister ba ko sister na o mi wo okay mo fara papa no mamla me fa no de papa no bra nya ne bra no de papa na de ne ba ma ware na Fred papa oni oba ite no ho na referee ho o se oba ne pen ho na referee ho edu no ma bi ho no ma ya na odwene no ma bi wa won tiase na ma na ye mfa nyam wo kwan bi so ofi ni go pram no ho aba e ba bobra se wasam a wo ke no wo be gina ye ni mu ka kire se wo ba ni ene asa ko tiasim se ba ko na ade na ye wo de a wo ba hwa manako oba ba ko no se ye wo de a e o mo japa oba hwa manako da no ana se wo de wa de se ya ne be tra fidie wo so ya ne pese asam na ke se balance no ba se bo balance na balance asem bo balance asem mo keka wo ba ma musika asem na ade ye nya obi ani bidie ba musika asem na ade na afadampam ma risa na nyina afadampam ya ebeja masetrem eno ebusa wo so amfa wo ya na ade ehye katizim eno so wo ya wom ana ade bo no sa ade na ade hye katin wo wo ya wom na okra wo bai ti won kwaje na adanse fo ni nyina na ekwa on kwaje oba ya na ade ayi bu na odi mirika di na chia no ohwintie na bura ene wasense mo fansuo mro di so gu so na anye yi no wu ya adanse fo mo free van adanse fo mo free van o se oba ya o se fa adanse bi mo pe ya fanya mo anu abo trader no wo ka che wa video wo su se ononko na abo trader no obi abo ni trader ansa let's just say wo de wona wo to ba abo ni trader no abo second trader yo what they say about your patience. Yo, hello. Hello. Opanye mo ajo. Sompa 3.1. But so Mmrantehene no kasai e wo Sompa FM. But your patience papa no. Patience bra no. Patience ni nya panyin. Yo, ni nya panyin no wadaroma. Ade na nimfa wone ba mayi a woye ne mpran ya na se wone na wore de na nimfa ormo ho omo awade na wo hwa ho na enten ne ho nye ntotoye yie die katra ni wo Sompa 3.1 jamani mema die wo mu nam no mo akosia na wo mu awale nti akire wo mu chia wo wale yenge no mo oba ne fa furo no de ehu se woni ndi bisa na samba ye be ma no nti ni no ena oba no na mi adomode wo ye na wo ni na woni ye ne te no bi mo ya se ye nya no afa ne nyama e de ko be ma ne ho wa ankla wa nyere nti ni mo na mi a tu ana mo na ko hu be bia wo mo ti na chese ye ni bi sense oba ne be ma wo na o mo eti ko bo wo mo bla na me ni ti bi esi a mi nya ni ti mi fle ni na ma me ni o mo akasa bi si a be ma ni ti mi fle ni na me ni o mo akasa se be ya sumbi edeba ge te le complaints ni na dozo ni ti mi fle ni nya no ne kasa ni ti mi fle be ma no ene kasa na ni debi ana minya no edi etuye efrinton so edi ekoe na prem na yino yo ana be mana frem se wa minya na frem on sendi miska na wa sendi di no ka so onfa akra na mra no onfa ne ni na onfa akra na ma nti edi chache anse wa bondia ese we sika de ma wo baby ana say ya insu asinesi so any and send the blue and I'm so okay so aboni bia dia
this and Kakurano, a banner gun. If you want to mean, I'm a man and wound you. Ever come and I'm a dear friend. Wadaroma, oya ninu apanyini minim sabusuan wo ka bie wo mpa sabasa be me wo baje wo ba ya wade abaye ho ade amamre kwaso ka mo be ma kwansa oh na mi ani mi be ma ne de mi funso bia wo no na mi nua no na sabi ase na kuma ne na yiha ne kakra Bema no wonu wan kan se bema watwene so sekai wode waya abro no pay ya bema ya baji atomu ye nim ha se waya na de wode abro no pay wonte ye no na bema na kuma ya wode waya bebro oba Sompa na yin kakran se sekai ye ebro de wo bon ma me ko bema no ene ne ko eko kan ba se kan die ninya na kan bi sa obi bro ba no o wa botre be ma bro ba o wa botre o so se wunu aba ene na koma aha no o ya die tie ni se nipa die ya se asin ne ketre makura ko no ma na ena bi so an kan papa enye grede yo na jaza bibi aka papa enye grede enti wo so mu na pawpaw ena oba sensene na yeso mu na anye ya na nka obekọ akoka se bibi akoka papa enye grede enti wa boroma na wa filimu a won filimu sa na nka obeka oh nyane sa ba don se media o ka sa dia na wo se be men kuran se bibi akoka papa enye grede na se bura oburu unu aba no wa bono is it proper from the me ne be man me ko be man ne ko kan ba dia se mi nya ba ni nya ni over ya kansa chere na se what ni what you ne be ma ba 3.1 awo of ambato oni be ma ba ko ni ba kan akura na fe ni onya mfie ni and so atina ko ma na yinim e kwan ko fa so de akura ko ma wo papa no tra okay me da wase pa bema asema me bisa wo no emuaya de ma me no in fact se wugina himfie ba bia na bia de sanya sa ne ma panyin muaye ka me kan no ka se o ka se meba ka se o ka se obanyi sababa wo no ujane ne ya wo ye dia me ware no ti ni ye o efise nyankopon kro boy yi no bone ye bataye nanso nyame pese wo ye operation ni wo yi bone no ne nipadua na ka eti nke wo bai wo do no e na pese wo wa ne bobra pa ka ba se mpanifo modaroma mommo ame ade weni wo ya wo mempe se oja sa ne ma no a me do no me wa no wanti mi akasa ye me bie ma no a se nka ba wa se da me wa no na ode mpacho ode facha me se bia me yi anu bu mpre ko pa ode te for so facha me na me pacho ade ba ko a ono no ti se ni problem pa ode ba ha na pese me tie ni problem ode ba na me so me kan problem o yeah afedi yes 3.1 yes an kasam okay mama yentie duabo no am se e won frama mama yentie bibi kakra aha ode be ba o mbe ni span facha dia ode o ti wa so de boa me jede o kan ha wo didi beboa ana oba na akofara na to is kama oba de man tanya ni ah ana me ni ana obu ejimi fo meboa o se de America no hello Sompa na 3.1 ah Mene ni ano get me for so o sorry o ma oba ni sika ma bodia so na o sika ma oba ni ma papa dia ni enso ni kun so o fa ti enso fa dale a enso ni dokun so o be kwase a o e we ti e di fo o be try any ata de kwase ti fo o ma no so le anti woni bi ah woni bi o wa jina nya duma kora wa jina duma sa kwase asama no wa jina duma ka o nya sa what is o ba kira ba ka ta wo ba o baby 3.1 o ba ma na ba fa na ko okay meba bema was say mabodia it can be true or false hwe masa asante mai munyina muntie hwe duabode de
Europe so wabra ye ne yadwen na nanom abra ne yadwen nanso eto da bia na sa wo kire oba akomma ni ha na ho pa wona ne ba ye de kwankwa besi wo na akwada ipe bia de wunya sika na wote se be ma na wo ye no oba bi akofa ne mamiensa na wo sogu wo no no oba mui ene ne me wato de abegu onu mu dia in fact se wan so wakoma bobodua asema me ka kire be ma bia no so ase ye me kire no efi so so ye nipa kwam de no ada David wankofa kire opa no ani ye de ye nyankopɔ sei hold your fire akoma ne be de no de kofa kire opa no ne die anya oro na eso odie asofo da eso budie da wasori fi ho enti abusuafo be de me kanama kanipi sa wo kire oba bi kom mana ni ha no ho ne ba na wo hunu ba bia amfa na wote se oba foforo de wakofa na mui royal D&D ram brother wa fa de akọ si ho yeso si kire woto no ato we obebo odua me de me asoma me kan no wo mu se na nanom abra enye so obebo odua de beto de ba jew ade odifo bi anka so de ba jeme nyame difo ogira asore ni mu wase Mmrantehene me de ba jew Adacho se obai na busuafo no na ahye ba mai kutupan o kwan be so ti asem ne yepa wo ini obai man wa ka se yi na se be preduasa okra no okra ne ne asante akra se be be first ne na bibi so bi be fa odihye wa anya ne ho ade one na kwo obu abusua ne nyina obu abusua ne kwase wo kwan be so ba se okka se bibia nkoka papa enti obai na ode se ka na pa na soma na ne tete ya kasa se kochi na abusa na me de pa kata che du mebi wo hon ya na abusua no ya nya ya sa no ma ya fam woni ukofie bim na wototo no de ma wase a akwan bi so no sasamba wa wototo no ma kɔ ne ka bi bo awo e kwan bi so asam na kɔ ye na ye ka no sabi wo se oba ukra na oba ikra wo papa ko ntima mo we charge bi asa wo se na koma ha no e na obusa no kɔ se oke wo no so no wode wo ya bo no e na wo kɔ ye e na wo kɔ ka chen se adeti no do wo ya bo no na se mumienu nya na setra no mumienu aseta entale na mom de ama be me wo se kutu pa se wanya back bi wo oba no side na de ana wo mu ni se se oba burden enti se be me ya so do mu so ko eye wanya o ni epia se kanko because yes o ko fi o se sia na ho na ko hwe oni akwala no ho na ko hwe oni akwala no enti wanya akofa de a se kwa bi so se wo se wo gya wanim se onware oba idi a sisi emusa so akwara no dadan bem akwara na de ne ba wi so dadan bem kata che wonya ne kwan na da wa hada ma no nko awale we enya some papa because we taking decision that was so for blame ana me da se we di Sompa FM now wedding ring we me be fie me hu say wedding ring so that nana me da se ye ka no nana wadawroma abrantie onsu obey so wedding ring we wadawroma so unfafo out for mo say wedding ring nana se kawa de enya ayibia fans opa na wo se kawa anti so kawa ka no so de bi se so kawe nana wadawroma kawa kawe mate das kawa crash obi ko tim di bone e bo adwama better so said yes so for wa we enka so for ho adwuma ensha anya achanso de but asofo no bi se bi enyama hono nyame bi jibo baby bemani nana ablanti wadawroma yemfa bibin train na because there was a print na kuma so nwale no onsu oh yeah obaya mamre ni amamre onya mamre na onhwe ne ba na emfa sundwemla anye saade a wadawroma mla kwano ebitimi de na fasunto de ne tintinti so onhwe abo aya na onsu no that's yo ohina yere oba pele adachao abranti ayam say we print na koma wono ne mfonso na ye kra ye hu na ye boso kire no no ono onya ho na wo hwe ono ne de ne so obehu akola no na ne 10 cedis ana ne 20 bia ne ho beso no na watimi de ama 20 a week also man 20 cedis a week yo na sika na adwuma na wo ye no se sika ni mo se sika wo mo e ono ana enima adwuma kola wo ye ne sika wo nya de but akwada ne de se odi akwada ba wiase a enya de wo benya na wo de ma akola no
de akwadaa no beso no ene e baabi a obekwa akofo no bi nka se kobokro no ana se kwayam Robin but oye adwuma na wo ye no oye baako a e wase ope baako ka ho because say no so oba no kra na wonware na wo bedidi akwadaa no so bedidi nte no abaya ne de oso wonware na se bi antimi fo so ne se wone ne nware na se de na wo ka no ne brand me bedi ne ho ya kakra ababa wa ni nua baba wa ni abrante enam na so omote no ni onu omu na te dem awale mu nsam wa wo gina chan wo ntimi humu nsiase eni ba akwa asem obeka chi se wababa me cha wababa ne cha de a kire mi se oba ncha de a kire mi se wo nua ba no tam ono obeka se wode waya na be ma kro to ne nsa kura mpodie kakra bi no wato ne nsa kakra bi no wato nsa so ababa wa kura se wo ti new site na woba na abufu won fa kwada ne mra ho ansa na wa manisika na woba na bi abufu ko ka asem bi na okoto hye ne so na se okopoli na woda fom no wantimi ansore bie mu a ana wo de ade bi gu ne so na de ginja no ne se na nipa ya wo ka na asem sen enti ababa wa ne nua be man de wankasa ye wonima wade ye na so o ma setena nim enti wantimi ntena ne dem so ne yire ne ti a wono no ntimi nsa na wade ho meka ne nua ba no de wo fam wo ho no sa brant na beka se enti waje adi enti ono ne de na brant no wonhwe akwada no wonhwe no won pene da blan so se wantimi nwale ababa wa na ye nhye na mmom na akwada da didie mu no e wase wo hwe se de bia de be so akwada no wode ma no wasa pene da blan de kan na ababa wa no so no wo pata ne kra no okọ ne baabi me da wase mo acheche madwen na de me de etuato no se abrante ya ma na wotwe ba ko safa kwadwene ho bio Sompa 93.1. Oh, wase ma bo dia wa fre nsuo bosom anasuma bi wanim dwa do a odi kosua bo adajowe yo ma de ma me ka asa no me ko enton so na me ko te se ye se wa for ba a wo hwe nkwala no ti me ba na me be bo mi sister pani na me ne te na ma ne na me sister ka se ene ya mfa weni mfa hunahuna no me mo ni dua kata jowe ba men ti to pani ya no ya adwon kwan ebiso de wo mu nyina ne se na de kata chwa ma na wotwe babia de kata chwa kanu babia akra now no yen so oba yen timi kan je so fa akra no entete ba men ba ma no en se so okwohwe bebia ne ba wo en na o request so a de wa ye kire oba yin ti no ya na oba ni so okwa enti asat na aba mpanifu ani mu de katachwa man na wotwe se onte no ma biase a na official duaba o ma nya no de ba esku yenko sabe baabi ane kromo ebi wa nyenko se duaba o mu a o mba hu tia oba mu hu nza kwa usa na akwara we mo efi na oba mu hu dase ne kure ya wa mu hu no why oya de baza on fan mara na adwo na sa wia o de o ba na usuro kura o sister fro se bla beka o ba oniri nyina mla otentonso bi metna wo fa mu frɛ no wa kokɔ ko ba mades de mi ame frɛ se ba bagiska na me eduma o to ho no mo ni pa gu onu cho me ye obi bia me si o to ho bla bagiska ma kura no o so mo akoma mna fo na kokɔ nyi se akura mame kase me chodu abode o sitini ye se wo so ohia ne ba on ne wa ma osika se wo so mu no wa bodua na onsa so sika ni ma ebenya wo hwe ni ye ide de metima ka cho no ti so ufi se umfre nsuo bia de wa sem so wa mo no okay enti wa boni bia foforo bi ono ale no mto na na ye kwona na suma kwa hene wona se se wa mu fa nwene ho na mo mra se bu mi eru nyina mo nwene ho 1 week time na me de me ba na pese ya me hu akọ me ka se de kwa fa me se oni baby to tin nyanche adan ma no o dan why ono ka sa wa ne da wa hada ma no me ha ja o si fia ma no ana so o dan se sei o dan na se no me baby o no anya me na me de ko ana me mpam no it was amra on samra obeba omra de se obeba ansa na no dise bia nebusu ya won nebusu ya for side because baby awakasa akoduro no amade nebusu ya for no ni ba kwa ma no enti e ba sa na se bibi ni a me hu ni pa be kwa ka kire no
nebusuafo ne bibi na mekɔbɔ ma wa de mebusu ni bi ni ha nti so omuso yi ne ba kwa ma 93.1 omuso yi ne ba kwa ma no ɛnyɛ saa na me mo ba kyerɛ me se bibi ko sisi a won side me mo ba kyerɛ me ho an ko bra ma ne so trans me no bi an ko bra ma ne say na wada ro de 1 week mama me first year say o de 1 week yen kwa homa no so mama mu me no nyina 1 week obi an ko dwene ho fa de tin ko tusum ye so no ma ka sem foforo nkyem mo ba na mu gina mu saa ye be hu ana mo e betu 0551 931 na 0548 931 ye call the dark herbal and spiritual center. The darky where Abrante bia where bibi drunk kwa na Najuma Soeni. In fact, Mama Monabaso, Najuma Soeni pa no kwasimini or Bojuma papa or say ya dear next to Krubemu. So was share na ye asema or Beckleno. Say when them from so Beckleno. Enti ya dear do our salmesimi woody has ya at the Besai. Na the American say Beman or Bojuma papa. Kuma so wa report CAC4 aso da no ho a enkra so awoshima nwase Eastern region so or adeso and some kwa no so kwa ekọ asama kese no number be friend ye 0244 099 777 0244 099 777 and 0244 404 792. Okay. Mama yankwa homa no so na fe share. Hello. Yeah. Oi, what's your money to say? That one answer. Bokoya fire and bet me why? Yo, young quiet. Nante, and it's so Berman or like ideas and Mr. Omuano. Show me believe so. Oh, the oil no cutting with the jar or 2 to see always see 100% 2 times Krawina. Mr. Ode. Sabana come out to me. 20 million. Monopano. We am fight Yemshe, Fidi Abubi anymore. Namasra, motion Asem Bibiana Boko. Not what every day made us. But I was a quadruple. Hello. Yeah. Upon Junior, you have report dancing. Upon Junior. I'm report dancing. Papa Beneza. Medas, Miss Mechiano Pa. So our lady, Munukura, and a man. I didn't papa be any tumor about Mumawale and my Yanguno. No, was what's hello. Opinion I like Nusus. Hello. Yeah. Yeah, Joso. I want more. Wani. Yo, young boy. Wrong number. Hey. On for wrong number, Casa. Yo, hello. It's a call, Frege Bina. Hello. Yeah. Radio, my video phone in Aljo and Marie. About your forge so far. I friend of one in a tampon. Make us a fresh glasses. And if I told, I come on, I know you meet Yebi. Now, I'm so the set here, seminar. We have Beman some more, canoe. Enti so super bi ala enti mesre fe se be ma no hen onware oba ni bi ma amamre kwan so no onsu oba no na fe ni ba na wawo no on he da man ntinam na onya oba no kwan no onkon da bi kokko na de o si ka se oba bi okofa no no oboa no do ka kana de enye papa me da wase ma ni mo kana de enye papa ti mesira mo mo na hwe no onsu oba no hwe ne ba. No. The Dawasepa, hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, master. Casa. Hello. Hello. Good evening. Good evening, boss. But no more Sompa. I was Sompa. Hello. Oh, I gave you a Hana. Yo, I was there for
ya de afrefo no asi ha doctor bi a friend Dr. Patrick no mo nyina matrenka osemede enemu yade de Sompa 3.1 enemu yade bi a friend syphilis chlamydia sa syphilis ne nipa wotime bodam kora ma ne yiyi enemu yade ne bi ho a eyewa wotime bodam e ma ne yiyi ehu papa I was there for Dr. Patrick Aba oko France and also call China na ono de nasma work and say COVID-19 no nya no ho adwuma no kosua ono de enemu yade nko a syphilis chlamydia ne nabusua dom ni nyina ono oba bi kodin kita ho ne be ma kodin kita ho atinkensi wanya enemu yade doctor memo akwaba yaja mama mo abaso me no wa ye adwuma be mfiensia yeah na nipa bie ni ho abaka che me se me call Dr. Patrick ho ado de mama no me yade na ko da last me ba ho na China brofo bi aba ho also nkrofo no mo school na me beto papa bi ho obo wabaso papa sabe na ne China fo ne din komo bo wabaso papa abusuafo enemu yade ne ko din papa yes oko Dr. Patrick ho doctor yenkejang yo father medawase medawase edikan no yedase dem nyankopon mi se oma na otwi akwa aprabetuye ediditi mu ache o ai ifie ba ko mo smensia ni afi na me asa na wo ka afi sa shi na me yo hene ne omono nso mafio enti ayaboko said amanfo eti Patrick natural health no ana omunimu no said dem kan doctors phone die obia wo do specialize ye tina akogigi kase no wo nti ye obi a wo hwe ani omo mo hwe aso omo mo hwe yefunu omo mo hwe numpim Patrick natural health ye wo Ashtown imbrum kagitia ho no bibia MTN4 office kase wo no na wate so me kwanya da bunkum kwanketo bi na papa so bibia agrochemicals for no wo no o kan free MTN4 office na efie baako mienu de to so nyensa safie no am na yewo for number si bibia kire wadwene bia na ye nin komo your number is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si nyina no frɛ bɛdu fɛso sɛ dem di kan ya ɛnam yare bɛma ana wo ba ukochichichichi ba ko pɛ na ba bewie sa Patrick natural health that's all yes ati memma no so wo ye bɛma tinie pa obemem kikaw obemem tutu ensan ba obema no sɛ de obema ni sitie first no airphone strength pa ho asemuka titititia na mefa blemu ni ma nipa no bibiri on sɛ ene no enu na dɔɔso information tani we wontie kura obetie nti sɛ bi obemem kika no ohun saa yin pɛ na ɔto no bi enye best de ntem ka san so enam yare no ya was syphilis ya was chlamydia ya was UTI genital herpes na so for obebre we ko post to na yekese e was here for muja for do so hu say e syphilis e gonorrhea ana wan na how ohun ne sa de a o ma na duru a na no an eno so no ebi wo ha ya na sai de se woni wa kanchima ana wo yere no na enum to bi wo wanom aduru no eye 6 months na o se hu na sa de kro no a enti bra so be me kekaw ubemem tutu ensan ba obema no implications bebe ne de bebro ebetumas yes oko private wo chimpe mo susu to bi fu ubemem uba
opani ni o fika se meka asem bi se mama ye no consult man kamu se bema no efi France no I probably tim be hye ho bema wo se ye ntiri sorry na wo de ye adwuma na 3.1 kase no ana se ade na be ye po no e won pa bon se bema na adwo me hunu bi da ana bema na atanu se no e kwan foforo sa da ho a wo dwun so a nsu ni fa ho obi kwa ne bema na no se no e krunku a aye pacha na sai ne se kura na se ja no sa anka yo bema kama ubo otum kase munia no hwade obeyin bema pa akiro bema kantika no akroba kasa akro 12 years na be wudi yede ade na wode beye aduane na obese no kwa wode kaka ese aduane eni so no wahwe ni ya ohwe Asem baba enti bisraw ubemem kekaw ubemem tutu ensan ba bema no etibi sell bema o sperms ti bema bi wo wa wo ba ko wa wo mienu na me na dum afuna onya aware awo ma o kan osma wo pay Bra Patrick natural health hwe efru sisi ade ba fom a obaka se dimako na asra no ebi ko nti fom na mro mu sei ensi fom sie kasisi yare pa waist pain number 1 etibi sraw enfo ne tra se mbebe mkeka me akeke ya ya de ne bi sisi ya de brebe etibi kan wani bebe wo su space ni na fa free side problem no enam ya de no me na mka kiro hwe na wo hwe ya ibeka se ya tu wadu etibi boni podam especially syphilis omo ma yakeka kaka no e fa free problem nipa mo na mo bodam no nyina na free o mi si ni pise ebi free sa syphilis ya beka wasem se ma me ne wo no de wo a problem ibu ko mo se so gas mi tim develop well to bo se ibu ko pa wo hwe wa no bo so hwe ha no nwa ni ya yes implications bema kantin kapa bema obetumi ne yire di ehiem ba bibia mfiri mu ma eso ye bema kama nanu na wo mpa ho asema nka etimi kwa akọ eya wodun so twa anim na afi do makeka ho anado ye kodan obi betuma asori mprenu kopi mpredu ansa na ade ache onye diabetes patient amwan na ye nsa nanu na wo hwe ni yi a de bia meduru ho a ya na mani abre no ya nya mama nyina na se bi previous amu hwe mama emawo bibire hwe mma by this time asem nkomo nyini se bi omu bre so de no mbidi no bibire to fisisi a omaka dem roba da ombemem roba da ombemem sisi e because kakra bi no odwonso kakra bi no odwonso bi kompo no obetwetwe obemanu mu ansana Johnson no aba okwa sa person de ochena na me de nkwache na papa ahia me because mpanyimfo say nya da botu buatwa nso afro nya da na mpafi besi wo one pe ho asema nka me say one day obe wadwon so kodwon so obeyu be ma sa odwon so Johnson ne ma ebesizi share the catheter koto bemem na opanyini se wo ko ne the catheter e passe bema bemem one had the whole day wunidi ebe kompa yenya tokro no e won bemem wu chi ebon na ya asia ana ebon ni mfim ha asa ya passe catheter no akoto brother num asa na Johnson na pie na hwe e chi wo sa ho less than 5 minutes o kala say to me sisa the tiana bidu mema ya na ma fence asa bi babeshe mu no because o consulting room a hunu nsem ti be sraw o ye bema na wutie mbia bra obemem kekaw obemem tutu ensamba bema no se obemem city first na phone wadu nso mo japan se bi one masturbation wa atwetwe wo man kakra when a cat to mo bo so bemem mo bo pe na nsem ba begu ho woto no de ba ano so ho wo sere no usere mu ha mesraw fra number si na yini nkomo 0243 42 34 71
0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 open me deba semusi no oba tie me oba raw pant oba hu stain kakra wo do no say white wo nyachine ba white made bia mesrew tie ne ye pa eho kekaw eho tutu ensan ba ba eho wonu kru di ehyem wi abonse nsu no nam na wo si asaba ase bo se ade white ba skutu fa ncham yo na wo se bi o ukru na de no ana se bi o bo wi no na wo hu mesrew pe ho asamuka nyasa apart from say be haw ebe man kan ba wo hu se bi o wa himfi ho be bai no ebe twa wa wo nipa no bebre wo ho a omu pa wo omu nya wo no fa free side ubi wa wo ba ko afanya ko pa ye na dum onya ekurumpa awo ne mabiem enka achi momra na he katachi de mani abre pa ni Sompa 93.1 emuntimi kwa akoye oba na wo de na no ah bama ni hia bama na de ne kan pa bonso oba no twetwe ne to o bama de ufise ye oba ne de but na ye oba ne ya because e wa na de bana wo de na no kakra den omu hia wi abonso nsuo no nam na wo sia na asan ba e ba sa wo ma na de e ma na ka ho asem pa ni katacho emani bebre o si a me no kase ya bebre bo pampers obaje di dako ya betra man cheme yenya consulting ne tie nsem because wanya ne sa pe no otrase a ne ho befo enso gunu sa bosome baako otimbu ne sampre nu serious na ye wa obetie no enka ho nanu ne kwa ekoduru mebia ye kasisi yare e ba ne fom si ya se e hye de se de mako ebi kwa de kokromuti na no sei no odi mfansi fom sei e betim ba ne nsa we so ano ebi kwa ne nsa ketwa we no na abesom ontimi nya hwe obaka so ye de plus om ne yatwe etutu no odi mfam nya na chi odi mfa nya hwe aduane kra no se bio ote ne bo ayo wana na bo kansen pa obaka electric enamu yare na ye kan wasam katacho mesre nipa bia se ka onfo ne nkyere Patrick Natural Health ye ehwemu no free yanyi sika oba na twa o card wi a machine de ye adwuma no eye free oba na twa card 30 cedis wie na ye hwe wie na sika ni ho a ya advice o obetuma kono ba je unu later problem bia ni ho eye se oboye nhwemu ehunu ade kropot ya ehawo because yenu anu man bebre wo se de mekan bebre bo pampers na no kwa danche yan o bro ho a ontimi no okuru nhia onu okuru nhia wie se kim na beba hu so kono ho a obaka sia so jagu no ne won won se beka mama bi mama Mary ofuri moyizo ngo bai wose me ba behwa ade se bio ho nyina excuse me say asebesi ho na wose mama ye hwe ne sa wo de aduro no na wo de je na kono ye mai kwa ma ye hwe sa ne ma 93.1 eno hu ma me no won ka se wo no ne ye bo na bombo de bae the same thing no wa we do be for Cote d'Ivoire bae ye say sebio ya dane bobo ya bonu bia ne antwa bolu anti ye de o ma dane Cote d'Ivoire de o ma dane antwa aha o ma dane antwa de me anam de bae ya fana so nde ya fana ko be enti won hwi ya obaka so bi na eyewo echa o obaka so ngofo ya libi kra na account echa obaka so bi atodu enti bi srawo okay Bra Patrick Natural Health yewo Ashtown Mmrum kageti ya hono a MTN4 fiscal na won na wate so amekwan na dabunkum ekwan keto bi na epa kosoro ekomrum bi moto agrochemicals no ifi otoso miensa if you na hospital bi wo ho ka che agrochemicals wo ufuri bi me so na akoka akiri so aha ehwan yo na se kwan so ba bi aba ho restaurant kama bi aba ho P5 pop
yo tu furu me so a na akọ P5 pop no na akọ ka akire yo nti nyesu de kwa bedo no bo nyom kama ana fra numbers bibi akire wadwene bia ofra na ma direction kama no waba ye adwuma from Monday up to Saturday. Your number is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 PM suho Bemma bia wayem brese konyago for Blasban. MC Mafeo. For pharmacy and our chemical shops bia. Also PM capsules. Yeah. And a PV capsules. Yeah. Tony me no boom. Yeah. Bemma de odi di wi a. E wo so to be said di. Na de manage kwan so wo de Toby. Na no mienu 1 hour time ansa no wodidi. Na hwese wo beda. Eye simple. Tititia. Me say, mienu anopa, mienu anumre. Wo de wo to wi a nom 1 hour time pa duane bidi. Ne dware, na wo de kodam pa no so ne hwe ade. So beda. Eye simple. Yen kan wasem bebre. Eye PM capsules and PV capsules. That was it. I mean, PV capsules. I'm adding PV capsules. But bemet me nom PM as I nom PV no. That was it. Oba into me nom PM ni bi. Yeah. I was for Dr. Patrick and Amatin and Caron Tom for my idea. On Tom for my idea, cry. And one answer over. What's on up? Pay soon you be right. The call in room. Catch agrochemical say, wow. Catch agrochemical say, wow. Also, pet Dr. Patrick. Dr. Patrick. Yapon would nearly coffee, name Akokra Mafia series in our banner. So, Pebia has repass, as in an obesresa. Obesresa. YOC1 Ventures, one Terawa Media, a year Sompa FM ni TV, no. One akabum na what the Akokra Mafia series, you know. Bro, memory de bia. Or Sassia 2nd July. Ano panon or Chinefa. No, I didn't know what Chinefa could see the non 30 minutes in a day. Series non qua, tintia. Na city wumpa wayosi ka ho na kwaku menu na comfort colleague omunyina ewum na ahomeka wum papa upemu asmeti afre 0249 942 842 0249 942 842 Mesdames et abusiafo oba no ankora woji oni so no ma kire so ogebo ya ponso onuane ko fie makra mo be call long time